Mami abrafie kwa ena watwa ye na nurse say me the feedback we say ehunu mu de emamu mami mma cha what they say mami no kwa no the same po obroni ase no ema jewa Aisha jewa wonu masem no say ye mebo mu akire ye wa ha se de da na busuya no de sika no eba ye no ye pinchen papa sofo ene ne kasai ma wo kan se sanse enso nti o hwe ni mu se sika ne beso aka ne no de na ne nkomo no ye se nko be jai amaka nanso bre sika ne ba ya ye ko papa sofo nche wo se ono de wonim aye 45,000 eno na wo twen na se ye de to obusuya ne nim se de opanyine no akani ti wonum ye so mo be pim wo mochi no masaba enra ye wo ha obroni enso bae said ye wo kan from me no obae na se nyina ne se okuta 13,000 eno so na ensu nti said ye wia ye no ye mansu nsu ye saa eti ye ka kire ne se said ye wo shebo no onkope ema no nso enti nkrata no a eye efie ne nkrata ne de eguso awo yakache ya ye twen se sika no bebo ano na afei ye de apia papa sofo ni ahwe de be kwa kosie eti se munti hu bibia na feedback kakra ewo ho ya ye pese ye mamu hunu eno no de be se eche bia ye mama so nsi ewo ho abrafi kua wo se wa menimi kunu na bra mahwe mase ma bra pa na mase hu ye no de asie se tie ni watena se so ena fati abanga afi ni ahwehwe mu ayenya eye nikunu no ya ene ye bebo modin na ye ne no akasa enkomo foforo enso etua so se bebo mu a ye bekeka ne mi ensa ne sini mama abrafi mama na ho te say erade adro bibia ye boko ta che boko jo ewie wu na nam de ne de obai ewie de boko me hu bla bi e fe na kwa me apegi okay ye ti atonsu s line na me hu no na ma ha me dan e medical baako ena omukoye me ho ade menene wo second one no ye me ho ade na wo ye se mase oni mase mi enu ho anete ha enti me ma meta wo mo nchen na me hwe ma me no wa ba abrewa so bi ho a o hwe no ena ja me de o se ye wo yo sa abre na o te hi me ba cho na ma ha dan eti na me tonfos okay enti me ne ma me ne kwotran ma me na nyini ono so ni akola bia wo ne nchen ena wo ye se mase se ya ye ho ade awie di a na betra ye nchen ena me se mate ena me kwotran wo mo nchen ba cho asa na wo be hia be man na wore na wo madada na ba cho na wo ba baako na wo ba cho wan okay nti mu ware ye ni di sei na wo de tu wonim se mase me ma me ho fa no nti bra pasa me hwe se mudi hane mu wie ye chele kakra nsa na mo kwa na me ba cho da bi me ware ye kra me se nya be 1 week pepe ba cho an eti mo ni hane mu oh abedia me ba cho da bi okay enti 1 week ni de na wo ha wo da na me de ana na be ma no so te he no ne ma me ni mienu nete eti da na mo ya efro wie mu dan me ba cho na me ko ni fi okay na uko daba me ba cho na me ya aduane nyina de ko okay ba cho to aso enti me ba cho ye me ho ade wie no mo de to me papa di mi se ma me no so anyini ono kwa nete oni mi kunu nete mi kunu de last born o ma ka nyina wo abuchiri nti ye se me kwa ne ma me ne tena na me no aduane ne enele masie ne marketing ketena me se mate na me fa me ne nyina na sata na me bani sha na me ne kwotena ye enti me ne na tete wa ne bi bia kampache wo asante amamre mu de ba manya wa wo dia so ma me yariu so wonyariu kan nchen na ka betena na mo hihye mu de na nka nkosa ne pa cho na nka enye sa na se bi hu be ma no no wane ma se nete che so bi ante ne nchen ana me pinu so na last day enti na ne mani nyina akodi no ho a enti ne wone ne ma me nete kosi se bi hu nna me chere se wone ne ma me ni mpo nete a nka enye den ya da asebo a nka obekọ akotena okunu ncha na amuma wade na nka betena wo ba bi ne ba cho nka metena be bia ifi se be bia ete ne be bia amenete no na ekwan wa oh okay okay enti yakoba asa na ma me de me niema ekọ masiri fi no no so no asini dan na me no mo kwotena ye enti ba me ne bibia me fa so onya me ho ade ekura me na me ko no aduane ye bibia wo ho esi ni niema asa na masa ba back
nti ye me ho ade ewie no ye se ne me ma me ne o montena na be papa ji tum na me ko ne o montena wo ma me ne fi nti bi ana me no aduane ye bibia na ma me no so wanyini nti mi hwɛ se me gya no ha koton bibi ana sese esanse wo yale nka no yale nka kakra ha e odidi ntam so nti ma me kɔtra ho na me hwɛ ma me ne bibia me sidi ne ma me ne net wo fa me se ba ti bi so me fa ne se ma me na sa bre no mpache wo hu kɔtra fie no sa ma me ne yade nti wo gya adwuma na wo ye me pache nya ni nti a na me kunu ka kyerɛ me se ma me na nyini o nti me nkogya ho enye aduane ɛna ma me ne so didi ntam nti sɛ me ma de sɛ me di force no kwa akyi ma na asɛ me kɔtɔn akyi kwa na me tɔn nkwala mpaboa me ka sɛ me de kwa akyi a da bɛ ne bɛba me ba bɛ no aduane a ma me ne bɛnya bi edi na wo ankasa ma me wei me ba chɔ ma me wo ho o ma me wo ho me ba chɔ eti o ware wo de hye wa sɛ awade me ma me yare o nti me srɛ wa me wa wo ndɛ me de wo kofie mo akɔhwɛ ma me yade ama me me pa chɔ wa amfa nhyɛ ma se wo me papa mani na emom no ye ho ade wie no ka sa sɛ me ne ma me ne kɔtena okay ana ma me anyini ono so omunyia obi ani ha one ne ma me wie no nko anete ti sɛ me kɔtena wo mo nkyɛn na me gi so sɛ yu okay na me kɔye enti ye tete ho ma me ne fa me sɛ ne ba me so me fa ne sɛ me ma me emu wa na o de yale kakra enti the hospital ni bibia ni kun na de ne kɔ na o de na ba obekwa akɔgye aduro no a na de ne kɔ de ne ba actually mu be ye din ena ye frɛ wo mo sɛ ye de ma me ne kɔ yale da fie kakra ti ye de ne kɔ to hospital wo gya ye adwuma ne ye no bra wo kunu ka sɛ wo kɔ akima na wa amantam ama me na duane die mu ne ade no na ehwɛ mu te sɛ wo ho hawo ana na wo sika bia me ho ha me ne nso me fa ne sɛ why ma ne pani no ma fa ne sɛ me ma me anka me ya ama no nti na ma me nya asa time no e de ma no okay bra wo hwɛ no mu no nuanom na omo abroche no na omo ne wo kasa e wo mo bia no mo de boa wo sa brɛ so ma me we de yakuma wo na wo hwɛ ye ma me ma ye bosome bia ne ya na waje we wo de atwitwa ho me ba so obi a ma me hwɛ dakora obi e no akasa bosome ni yakuma bi kra na ahwɛ na ye yere wo na ahwɛ ma me nti bia 50 pesos obi a ma me bida okay obi a ma me da bida ekosi sɛ ma me ne de afiri maame yale koda hospital mi kunu ne koda ne nkyɛn na me so me di akoni abasa an sɛ ayɛ me ne me matu ana mi kunu ne yɛ fo ne ne yufi ho okay enti mi kunu ne da no ho enti bi ɔno kɔhwɛ na wɔda no ho anadwena na me so bibi a na makɔ na makɔsesa na maba na mabesi na mahwɛ nkwala na mo makɔ school ansa na masan ba fie enti emu ana anyeye na maame ne di firi mu ɛna ayie yɛ bae enti na ɔtwe ne mu no kunu ne me fu akɔri na bae ombe ye yi no bra ma me ne yare no ne manu mu ebi frabuche obi ama me ana me hwe no o yare edis be sen o yare da fie be week aha o started say wo hwe no wo kotena ne nchen ane mu nya den no wo yare ma wo hwe no fie dodo sen me fa cho me hwe no be 14 years na wo nhyɛ dan yare na ho na na ase ne ho na nya den okay na kire a wo be yare da ho no di ene bi ni kum ye no ho a ti 14 years no mu ware yes siade o wore na wo twepepepe na wo kotena ne nchen me boa ana start say wo hwe no enum na wo ko wachima kakaka me ba cho na me nkwa achima nti 1 week na wo gya achima wo tu kotena ho na wo gya achima no kro me ba cho ani ti 14 years no wonya adwuma me ba cho da bi na wo ye de didi wo ye de to atade e bodu ba bi no na afi ma hwese ni kunu hwa na obre ono so ka taxi eti di ba na me pese bia o maka se bia wo na wo hwe ma me nti bia 1000 ya na akwansi e bia ma eti me ma de se ma ko fa fosu mpaboa enkwala mpaboa o ma de kosu yeah ti me ko fa bi na me ne mi kun na ase na ne ka na se ti na me ni ade kwachima enti e chima korumo na ma me ye nse o mo kwa mo che tambe na mbaba be no aduane am menye bi edi abefi me se ti woni me kun ne ka ne de mo a na bi kun so abeka che na ye ma hote ni jai mpaboa ne ton ti bana sa mutum bondo nkomi kwa me ya ton ye kae no ana me de ma na wakurase na okoton ye ana wodi sika na ye nya ne de koye de ka ne ye no no sa start ne duma ana me hwe ma me no e wo fi
Okay. To baby I wodru to so ne. Eti e kwa na maame ne di yare eti ne yare da mu ni bibia me ni kuna akosi se maame ne di firi mu. Wo firi mu na otweda no ni kunu ni mu kwa fo ne bai. Ye be ye eye na otweda kama na omo koye. Na otweda me ye me niema obi aye ne die. Omo mwale fi ho. Eye no so saa ne so me ya saa ye ne die. Na me fu papa ma ni kunu dan e wo fa bi. Ne so me ya adwuma wa na wo ye wo di amenti ase. Me pa cho say obi aye ne die. Wo se ye dooso. Ensofo ne omo impufo omo mwale fi ho. E ma ne me ma no. Okay, inti ensofo no a o fansa wo kunu ebe ma na wo kunu na woni no kotena afi me pa cho ane. Oni amema no me yesen na no mo so ye. Ni amema no ye ono ka hwatre. Ene ma tu. Okay. Inti no omo so ye no mo yi. Omo yire mo wa buchiri. Omo de omo nyina mo buchiri. Okay. Ti 14 years ni nyina ne babia ma service kwadru na bronya du omo ba fia berefi. Me pa cho no bomba. Sana na mbese mi. No omo ba. Tombo mbe hunu wo bra wo. Omo bombe hu bra ne bere. Okay. Omo ba kra me na me hwe omo kosi se. Me fa se me fa omo se bibia. Me fa omo se bibia. Chese omo anyi ni che me. Enti me fa omo from ante ne mama sana me from. Omo ba me na me hwe omo. Me na me kodi gba ye aduane kosi se. Obi abe kra se oko. Okay. Enti enbi no omo na tete won ma me ne firi mu ye ayi no. Ye ayi ni wie ye. Me so na ye me ni kunkun ane me ma guest 2 ene ti fi ho. Enti na dan ni mu ene okobo omo ofa amane ye won abusu apanyin ye fre na na akwa mu hin ene okobo na amane ene oso ofa e dan ni mu no sise balanda mu ha nyina nyu ti se me ye ne dai ene oso kwa me ne wa fro mi ene oso mi fre mi anu ma obi ana ba enko ene oso sa de ni me girem ma de dan ni bi akoma han obi ana ba enko sesen wono ofra ase enko adentia ndi dada ni nyina no fra o ma enko dada de no fra o ko ye be ye die aso ye fra o so fra na ye pu o mu nyina ni afo ni nyina ade no o ma block no me pa cho mi ti bin chire to aso me pa cho ko ba papa na mane na o de dan ni bebe ma han e na o de CC fi o de bebe o so ye from ho ne gate enti we ni ya chi no ana me kuma ne ba ase na afe aso na me kuma ba na obi sam sa abla fi ne de na ekoso na o se mama ye ekoso de me pa cho ye busu ase bi mi ntimi nka bi enti ji se wu mi abema no ansana maka ho ase enti no ho na kasa kakra e wo oni me kunu ntem me de man kasa ti na me kuma na bu ofu pa se bi enti na me kwa ma fa fun an fe na me se mama me fun ase me so ni fun a me de be fro abo amane se bi se ya na se ena o de pi ko na ti na oni kunu ntem aye se ntokwa no me ma me kunu pi ko eti mu wa ye wo ho no no so ko oni ni kunu ne ba ye na o mu ko ye eti ye wo ho no ma na u se real control for e di pipa be real control okay e di pipa ba ni bi sa no kan so wa se sister bi de sister Selina ono so meku ma apanyin no se o si ne fie kuma so wa bro chire bi di ama han e na mi ko ka se ni ni obi hu mi na ma na ate e ko si se me ma na bi afiri ni na mo abo chire na me gere ne to ha ne bi sa akra ba ne so ba be hu sa se obi sa me no odi abaro ko tum pa so we nya ase bia na enuafo ase eno so ne yamla ho na me ko na na ko mu hine na ma kwan se ye fada no e ma han ne ye ko no eno so ti da e be ko record da ni nyina still na muntimi mfre wo nua no a na edan no o de asem ko na still na mo fre na ne nko mi pa cha o na no aye sa no ti wa mfre bi o se na chan so na sister ne bai Obagana me pa cha wan o de to aso eti oba ye na o de ye ko control ho na ye ne papa ne nyina akọ ho na de papa ne ye mistake ni se papa na ntini anka se bia me na me kan se o mo fa da ne ma han ohu na kuma na o ti man kan kore an kire no ena papa no o jan no mu chefa me pa cha papa ne ni mu chefa o ye den o ye o mo bi o ma kwa mu hene abusia panyi me pa cha wan abusia panyi ho asa akonya wo ni fi o wo ya kwa mu hene okay to aso eti edu real control ho na ye o mo fra o me kwa de ye abusuan se ntima ko wura ba bi o mo ko ye ni bi e da o mo wura mwura ho bi aso me ni kunu no o mo busuan fo na ko tra se kan ho asem enti o ba na me busan se ko si se no no so aka
enti e so mo ka ma ne kodu say me kuro de dan na ma han e de esiesie fie o de sister nse chenchena e fie no ma me de ni ato so nti e ne de ade ya ene e ontua e mo mo han dan ne ka na me kuro so wase ye ntudi a na o mo no sister ka me kuro dan bi ma me ma ne kuro nse che sister se da say ya friend na mana mane say ye de dan ne ma han na me kuro di akom e di na akom hina chi di dan na akom han ne di wo tu ye fifie ho o ma obia dan bi manenam enti we control panyin ne kasa pa o ne kasa anso me kuma na anti ase ene ye de bai enti me ka kire ni ku say ni sister ne we fi say me na me hwe ma me na na ana me na o ye ba me dan ni me di ofie ho me na me ye bibia ko si say o mo be ko enti ni na o fere ni ntu ana me man keto abi ni ko o fere ni ntu say o pam ye fifie ho enti na me kuma na bu ofu mi a o kasa ne be pese ni ko je dan no e de ma me so sa adwene no enu mitiri nye sa abone se ma betra ma se fie ma se ni ho a mi kun kwaje dan no enye dey emfa mi din tu so ana onfa ma mi mitiri nye sa nya sa adwene ntira me diko e fie ho ene ho kodai enti de be ba ne se o be se 3 months se yentu free fie ho enti mi ni kun re control for ni ba ho a no wa ka cho so mi sister de me ye bone kura na oba Ghana obe papa ma so mo jai no wa ja manaka enti na mi ko hwe se ni sister ni be ja manaka enti o discard to ho eye wa 19 million 190 see e kwaje fan ko han dan 1900 me pa chwani 1900 me pa chwani 1009 ye de han dan ana 19,000 aha 190 million me pa chwani no ni ka 19,000 and then next came 190 and aka 200 million aka 1,000 anka 200 me pa chwani see e fan ko han dan ye fa high 2 years dan na me se me de menye ana me kun susu wanye ne fie ne omu nyina ma me fie ana enti no odi say scan be to say wanye fa ko han dan ne 2 years ne ni ya no say 2 years ne so a fan ne be han dan ne de aka ne de amai enti ana enti omu ma me fie si aye boni bi kra sister ne fa nche o me yentina ho ye kan ya tintam ti ye de yankwaji sika no enti e ho na omu aye 2 years si e 2 free fie ho 2 years ne so na me kun me yes ani sika bi ani ho ne yankwaji sika na wode to wo se yemfa han dan na aka ne man kwaje me ba so na me se bi sister ne be ja manaka okay aha na sister ne ba wan kasa otimi ko na ni se me kuma efu ani to umma me de ne ma me mabre ma me hu me kuma me ba so ye kwa re control ho a se de obesi aye no se ne wo je wona de hia wo nti nka je wo eti mi kwa na ntwa no me frɛ no phone so ano ye se hwana me se abrafi mama o se afi da frɛ me na me so ma me frɛ o sei na me ni phone ana na wo number so ni me nkyɛn nti afi ne manya ona na o se afi de wonya na me se han ana o se afi de wo kwaje na me so number ne de bia me nya free ye de me so ti de meka enti me kuma panyin so kasa mu kasa ya na me gina phone so bi man kasa benza no kan obi sa me say afi de menya ne number me be frɛ no na me se han na menya ne number na me se me sere no ofna ni nto me ba keto na ye de na to no ne maame kwa adu ni maame ye de omu yenu na ba akoto no ye de ba akonso to ne maame enti won say mi kunkura ye boni bia nwa ya so de dana koma han on fa nche wantie de meka na wo kasa sa ha say ai nya fe de obeti oni obi ani kasa bia biu ade ntira dadada na man frɛ no anka bibi na fe na me be frɛ am so mama enti wo kasa sa na man kasa me gira phone si bi no no akasa wie no ye ba ye na me se ba ana me di phone no to ho enti be frɛ o madam fo ba ko sem ka me de chop ko si ni so sem me srɛ no boni bi ya mi kwa ye bia on fa nche na ko mi entina on de o ma ye be wa mante kra ye fa mpeda ni bi ana sister se de osi ni net ye no wonti ma first o mi ye ma mi no first no ni ye free na salina de wonti mi ne nkaka sa ase ba ko ne de say Felix mpacho an obema oba sa Felix sa e mi ma evangelist chem yanko ana ba ko so de salina ma ni bi no okay enti ye sa sister ne kan sa enti bi so ma anfre obi abiu enti ne de be ba ne say me sesa me nyema afirifie ho to ma ye 2 weeks
ana me this sa me ma ne me ne ma nyina anti ana ye so le firi ho fie watene mu fie bi me pa cha wa no Amanya asem no eti yes ye say owo mo han dan ho no ye ko control ra na ka tell say ti en si kan ti yes fie ho dia e bu kwan say bi ku etia owo mo han dan ho no ka ana sister ji tum afi de mimi to Sunday na ne Wednesday de na ti ase yi owo mo han dan ni na ne ma to gu abonten na de be ba ne say o ma ji sika fi mimi ni mi kun ho me so ma me nti ma anya adwuma me ni 1000 e da ho ni ko so kai mo de na say ama what nti ya da ha fo ne ka enti o ma ti ni ko de no ko tun mo mo ha da no o me de no ko tun abu ma du na ni no be de kai e bro na anya se piwa aga na wo gwa dwane mo so na ni aha o na ni o bra nya pe ha se o ni o ya ma o hu aha ani o de no ko tun nti de ba se ye be ko musika ma wo we ne be fe na me yo ko a wa ko be bia na ko ka na mo ti yo me ko be bia me ko ye se lo pa so me ko anto ade ko a afa ni me ti me fu ba ni bu me fu ta be ya wo fe ni a o mu na me ana se be me ya ni ko pe se ya be mo so ma kire ma ko tu mi so ni ya dwa na me bia da ha fo no ka do say no te mo a jo se wo me te me ma ni awe o be so le na be man we na na de o pick taxi o da kan okay nti da na se wo eti ma se ma se mi na se ma ko top watch ba ne be na ko en de sia na ha fu na aka e kana kwan so mo de sia ni na aka o mo do mo tere di ma je o tere mi da ni na ma top watch no me ne be na mi di o so pra na ba se mi ba na mi ti na aka afi na nyam so dia ma fa mi fu e kan kwa mi jerry me ti ku ta me ndi jam se dia me ku na di kan fa mi se dia o di na ma na e boni ana se mi ma na e ko so enti e de ma ne o ye e ma me na e dia e ku ma se ana e da ye ye na se to bia to bia se di le ti aso mo ka ma me ye ma de fi o ko ku ba ti o fi wa na me se bo mo ye bia mo ni ya ba ka sa me bo no o da no na che se bo ni me se me do fi o sa today na me see se ya me ma da bo te nti upe de mama me ma da bo te o ma me ni be do ti me ma mu ye su na ya ba sa o ni cha na ma ko se e de me ma bu me ma be ti be ba sa me so me de ba si se da na me ma ko su e ti so mo ka pa pa no mo na me di me ba wa na ma ni mo bi da ma ni no ba ka set yo bi ada ama na me ye ya so de bo ni we chi ya ka ya me ko mo cho me ma da ba tin e no o na ka so ko na fi ho ana na ma ne ye na so ya are fi na na ana me ti fi ye ti bi da ma ha ana ti ko te fi no ma ye bo ni se ni sa me ko anda me na bo me ma wa kwanya bi ho ma so na ye hwe kan na we say na de wo pese o ka kire ni fo ni mi o mo ya fo bo mu na di neka na fe me hwe se e bi tie nya wo mu ahoma so pa de e ka che na kuma Selina on na e panyi mama Selina me sere no ya de ba na me ko de de to ma ni we ka na so an che de to ono ma Selina se mi ko ayo mfu so bia ana Selina ti e ba ya bo ni a o ma nta me o me ma ye da bo tin o me ma o ma de ma ye dan so bi a so che papa ne no mo tai e se de be ta twa wa na sa na ni ye de mo so yo o ma bi kaka ana na pe na ne wala ni tem na ni bi fa ya dwa e fa ga nkwa ni ni na se bia okay no fa na di so ka ma na ko ti anka okay mama also the fellas mama Felix ni se ni fellas mama fellas appear ma Selina na producer fro na dia producer ka tire bi se ye fo wo se wo ni wi be ma no ni ba yi ni asem bia kenti nkasa mama anka ye se wa no asem ka kire bia enka mebe na fellas appear so se wo ni no no ana tu
kasa enyi evangelist Aima bremo na ori adwene just me ja for native yin okay Aima ma me ga so ni me ju asili na bisa se ma be ma o me ya ma ko papa ko ma so me ba me ba ko na pa o mu fi me ba so ani o mo last born no ma me so ya ko mo kapa o Aima Jesus no sabi o so sere me keto na ye na ye aba so ya ma ni aye ma me so ko si se ye kura na ti na ye ni ko ba se ye tin ho ani ye ti mo ni atu na nya le wa yo ba ye bia bi sabi ko kumi pa bo ni an ma ba da ni ko na mo ni an ko si se mi ma na se na do so se ba se ti se ye fere ni on kasa ni na se ye ni na se bo so na kasa di ni na se bo so kasa ni ma kan tentia o kasa ni pi no so die di se ma mi se ye wa no se ke na do ni ammo bo no wa ye ma mi na me kwa na po ara na me di obi fi ni ko na ni ku ma ne ho aso na mo fi o man to ba ni bi ya ye ko si se akoba ni se na se na so kura ni ye di akokunka enti ebusu sira se omo hwa se so omo ni anu no omo mpe na se ma no mo ni problem okay na mo ya se sa mo pre bi asama ni le mu wa be da ma no mo ma no ana ne ko mo tantan bi kakra ana ne ni se ye di se e di ma me no sa so ma no ye ko si se o to fo me ye ba be sie no na ma me no ma na mo pate no yes, conformity na ayare for ma conform ba tu na ye ni mu ndi na ma le tre ni mu se ye ni ma mi njo mi e di fo ana se bi ba sa o ye mpa ni o a che ka sa ma o ya o che ni ba bisika ndi ka ni ma ni se ga na de ke mo so kura o mo tu o ana no ke mo ni ya de mo na se ne ba bi asa bi o ya ma mi o ma no fa ya o ye de nanti se bi ya ma mi sama ko ya se no be na le se ma mi ta se no mo ma be no na ma sa o ma mi ta se na wo nya u tu mi wo bi atina ni che mu sha ni kan wo na o ma du ma ho ma mi na bi no a du si wo se na ko ko ho ma mi na se mpo ma ka pra ma ya no de ji ama so no ni ko si se ni ya no ni ko ni ma se de me ba se na ko e ya na ma se yes asamba eya no ene edeka se asam eba eya no ya ne edeka e from krante jutomas nesne enti basre se wadaruma enka ba from akoma from na kama yewu ye wo na obey ya ya pa ne se obi na kumam be ya papa ne bia nya won shoka bisi oti ya ujie ebe tenase akosa esura na de bi na mo so mo ye papa bi anene wo wadwum sa mo papa bi na so bu kakra bi wa ba no ntino e ya ma papa ami ye nyina be hye kwa madawruma sempo mundiano na wonne no wonyampa madawruma baidie ai ya mo tumu fio man felet wo so ni masam no wo hwe na so wo ben afunu bi kabi mo bai na yenhwe na se fio po ana mo mane ntina wo bia madawruma mo man bo mo ade na wonya baby na wontina fi se wiase ni awa bre no onchiri se duane ye ready
odibo mu bi ne wa to ama na fie do papa comment na fie na pese to mo ska na dai ana se wa betra o fie wa mo kura de o mo asem pare ya o no wa sa wa fam na ko se no ska ya na mi wa no me de na si ta no ko na o la mi na mi se ni tire fi o na de di kura tsa na ma re me ma no kura ma ni ti kura mi aduma bet ma ya aduma ka me ma ka me damo ka me va zo da me ta ya na re kwins ko na pa me me na go ba tin se me na na bo fi me da me se ta na pa me ma ni na mo ni ma ni to alu na mo ya sa me ni o na ba na me o ana me ka bo se ba ko no ti me ni fi no da na ri se wo mo so mo kon ka me ni ya me so me ka no kura ya bo se ya nya ta na ye hwe se ye be nya ma me Selina ebi a na me fain mo wangasa bi kura o da ti abuna mane o lende me de bi ma lende wa wuri mo ba na so de bi ni me bi ho o ne afa so ka ti mi hu ba bi o siri o not na o so o release o Edmond later na ka da eti ma me Selina wa da o ma ye de wani me ni se bi a ento se ye mbo no me bi ma ya ma ko ma wa fe na ye na unkasa na ye ma ni ko mu no ahut yesere obi na me ka kuma to ye no na ye hwe e bi ento se ye mbo na nya no ne na kasa wote ata ma kuma to ye obra wa bre no na ko poma ne nya kwade ga ai ada ma me mi ba cho aye do be tu no de fi fi na e ba so me de ni we fi on ma me fa an se ba ne ba ne enti asa o ma se bi ya no ka che o si o no na be to pro to ma na me kuma da bu an o mu si enti o ale ni police ni o mo ya ifro ma me no sa na me kan o mo ya ifro enti o bra de me ni na sa ka na me ni ku ni so no so ka so mo se ai fa na ai no ma fa ni ba ku dia to fi ni so ni wa de ni wa o mo bu si afo ba de na chi o so re na da si ana mo de mo ba de me ana mo ba se ni bi so so na me passe ni na fi o de ye che na asam udi na so ko ba ye o de mo ye che e bi na the better man so ada na nya no sabi tie ba ya se wi afi ya de kwai ya se ama ma ne fie bi ni ma ni ya no ni ya wa he e bla ko mi na o to mi na wi ya ene awo na fa na ho ba no awo ba na fi o ndi mi sa se no ma ni we no be pam no e pam ni ya no na awo wo ti fi ho no nti sabe mpa bi asa nyanse wo mpa ne se wi ya da ka
Stylish. One of Frey, then I see. My friend Selena no. Okay. Selena no. And I'm catching me bony. They said, "Mammy, be a buyer. Say. Don't talk to me. Don't talk." Hey, but for them, so to UK. So to UK. No, so they don't. Don't. Like, mommy, mom, I many didn't cry. Oh, it's like I don't know. I am a home. And now I'm making me suicide. Like, a hammer pass. Na bisa na say mi bisa ma mi say asema wo kan dey say pa na say dia and my friend me ba to mi ku ho ada na wan ba bi o ye adwuma so be odi na ma na ba ti bi and me ba cho no kwa de oba me de mi nso mu ntie no nti na ma me ame ba ye no ono ogu ni ki enti Selena no say me kan che ne say ono ku no dem do mo mo free ho kra ko Selena na say mo and na fe you know first no and so say the opamo woman yen ko no ho because onu do no so no ni mu hwe ni pa kro opamo no ho na me amode me ba me de me ntumi nka ho hwe it I wanted them to they not can person me say come from na ka jara push it na ka aba straight what asema o but second omedum obia e de ato voicemail ofra na broni bi na but mema no me you know what to say a friend said the number one when you are calling it is on so abro focus at remember me you can I meant remember me there US ni no the number ni nko na UK ni so the number ni nko but I think it's a very sad okay but for the benefit of the doubt made me 9 so mama yampon ni ameje number na mafre yehwe ko si juada ebi ya na nyame akasa why enti kan wakoma to ye say dem was hiti no wada mo tumbo na mu train krebi na ye hwade why mama fati na what is happy yes asamba eya no ene ye deka say asem eba ya no ya ye deka from granted juchomasness ni enti nasere so wadaruma enka ba from akoma from na kama yewu ye wo na obey ya ya pa ne se obi be na kuma be ya papa na bia nya won shop na besi what ya ujie ebe tenase akosa esura na de okay bi na mo so mo ye papa bi anene wo wadwum sa mo papa bi na so bu kakra bi wa ba no ntino ya ma papa ami ye nyina be kwa madaruma sempo mundiano na wonne no wonyampa madaruma baby ai ya mo tumu fio man feles wo so ni masam no wo hwe na so wo ben na funumbi kame mo bai na yenhwe na se fio po ana mo manenti na wo bia madaruma mo man bo mo ade na wonya baby na wontina fi se wiase ni awa breno onchiri se duane ye ready a odi bo mu bi ni wa to ama na fie do proper comment na fie na be so to mo ska na dai ana se wa betra o fie wa mo kura de o mo se mpare ya na o no wa sa wa fam na ko se no ska ya na mi wa no me na si ta no ko na o la mi na mi se ni tete no na de di kura tsa na ma re ma no kura ka mi ti kura mi adwuma kambeti ma ya adwuma ka me ma ka me damo ka me ba zo da me tazi na re kwins wa ba pa me me na go ba tin se me na ba bi fu bi da me se pa na pa me ma na mo ni ma ne to alu na mo ya sa me di o ma ba na me o ana me ka mo se ba ko no ti me ni hwe no da na ni se wo mo so mo kon ka ni ya me so me ka no kura ya bo se ya nya na ye hwe se ye be nya mama Selena ebia na me fain mo wangasa bikura o that ya na mane so lende me de no lende wa wuri mo ba na so de bi ni me bi ho ni afa so ka ti bi mo baby o sri o not na o so release o 8 months later na kaida eti mama Selena wada o ma ye hwe wani me ni se bia ento se ye mbono me bia ma ya kuma na wa fe na ye na unkasa na ye ma ni ko mu no ahun
to him. Na yɛhwɛ ebi ntɔ sɛ yɛn ho na nya no ne na kasa wɔte kama koma to him. Obra wa brɛ no na kopɔ ma ne nya kwade bɛra ai. Ma me ba cho aye bebe tu no de fie na na. E ba cho me de me wa fie on. Ma me ne fa ne se ba ne ba ne. Enti asa o ma se bi ya no ka che. Wasi on wa na be cho pro. Ma na me kuma da bu ana mu si. Enti o ale ni police ni. O ma ya ifro. Ma me no sa na me kan. O ma ya ifro. Enti o bra de me ni na sa ka na me ni ku so. Mo so ka cho mo se I found out I was my phone back with that on feed swap. When you are asked that anywhere on the bush for bad and matching. Or so in my dancing. I don't want it. I don't want to say anything so sweet. Stylish. One out free. Then I see. My friend Selena no. Okay. Selena no. And I'm catching me bone. They said, "Mommy, be a buyer. Say. Don't talk to me. Don't talk." Hey, what for them? So to UK. So to UK. No, see they don't. Don't. Like mommy, mom, I many did cry. Oh, it's like I don't know. I am a home. And now I can't say me suicide like a hammer pass. Let me say, maybe some of say, Sassima who came there, say, Pan said, yeah. My friend, maybe I told me, I don't know one baby. Oh, yeah, Juma. Maybe I told no carry about medium instrument in Tina Mammy and buying. It is Selina, let's say. Men can't change say oh no kuno dem the mom free grab and I felt you know fellas no and so say the opamo no yan call no because no no also no no mu hwe nipa kro opamo no ho na me amode me be me de me to me ka ho hwe it I wanted them to they not can person me say come from na ka jara push it na ka aba straight what asema o but second omedum obia e dey ato voicemail ofra na broni bi na
but men and me, you know what to say. Say, a friend said the number one you are calling it is on so I brought focus at 10. I meant to remember me the US in the number UK news the number, but I think it's a very sad. Okay, but for the benefit of the doubts, made a nine a siso. Mama yampon, near Major and Mafrey. Yes, you could see Juada. A be an Anyamiakasa. Why? And take our come to him. Said there must be a hitting, what a montumbo. Now, moon train crabby, my shady. Why? Mammy Fatty. Now to say happy. Yes, sir, I stand by. I know any a deca. Say, I stand a bar. I know a deca from granting you Thomasness. Ain't he? So I don't know. And cut back from my phone. Not come you would you not obey. Yeah, your plan is a way now. Better, papa. Then be a one shop can be seen. What do you Everton? I say, of course, I am okay. If you now want to money, papa be, and then no one do some papa be. That's what I crave you are balancing. A yama, papa, I'm making a bit Madama. Simple Muniano Muniano, one in one young pa. Madama, baby, I am a two of you. One first, what's the really master no shade? So, who can you be? Can you obey? Na, Yenshe, na say, Fio, and a woman into a woobia. Madama, Mumman, woman, dear. Now, when your baby now wants to. He said, we are saying, near our brain. Until says, said the area ready. Or the boom be near one time and a fear. No fear. And that's all free. One more cry, there was somebody. Mammy Selina, a via, not the fine one, because I would that job nominate. So, can't you baby or not an hour south or least or 8 months later now. Nankaida. It's Mammy Selina, Madame, my other way. Maybe to be an say, young bono, maybe a man, you know, Cassa. Now, they have a new no armament. Yes, there will be. I make a come to him. So, I shake. If you don't say, I'm going on in a Cassa, what's it? I'll come to him. Oda our brain. I could put my name at the celebration. Mamma, I go to know the feeling. If I saw me, you were fear. My men are semper in a banner. It's just almost a dear no catching. What's it or one of the top rotor? I am a woman that one see. And see, or I let me put this in. Oh, my first, my men must have American. Oh, my from it's over the many minutes. I can't have any commission. No, so catch up with it. I found I am my phone back with that to feed the swap. You ask them anywhere. On the bush for bad and matching. Or so I never that's it. I don't want it. I don't want to say anything to say.
Stylish. One out free. My friend Selena no. Okay. Selena no. And I'm catching me bony. They said, "Mommy, be a buyer." Say. Don't talk to me. Don't talk. Hey, what for them? So to UK. So to UK. No, see they don't they? Don't. Like mommy, mom, I many do cry. Oh, it's like I don't know. I am a home. And now I can't say me suicide. Like a hammer pass. Na bisa na say me bisa ma me say asema wo kan dey say pa na say dia and my friend me ba to me ku ho ada na wan ba bi o ye adwuma so be odi na ma na ba ti bi and me ba to no kwa de oba me de ni so mu ntie ni nti na ma me ame ba ye no ono ogu ni ti enti Selena no say me kan che ne say ono ku no dam do mo mo free ho kra ko Selena na say mo and afa first no and so say the opamo woman yan ko no ho because onu do no so no ni mu hwe ni pa kro opamo no ho na me amode me ba me de me ntumi nka ho hwe it I wanted them to they not can person me say come from na ka jara push it na ka aba straight what asema o but second omedum obia e de ato voicemail ofra na broni bi na but mema no me you know what to say friend said the number one you are calling it is on so abro focus at remember me look out I meant remember me there US ni no the number ni nko na UK ni so the number ni nko but I think it's very sad okay but for the benefit of the doubt made me nine so mama yampon ni ameje na banan mafre yehwe ko no bi atochema kakra enu nti na ma yebre no akokakra ejaye no sima no dumotwe abapa awia donko ehumidin ede Ohemaa Benewaa enen komopi na apai ofie hanum sei ya meba na mene waba bedie na enkomo edikan ya enede imede wo hyase eye Malik adai ya every kakra ni wobedan yen na oba wobebo no kwadu no ya boba no bia ya nantimu ema ye konya eye oba ni nia na ye de asem no to nanim se wo momoden a na bemmen so asem no eye ne kodan na benifase ba bi otumfo wo oba ne pam no na ehia no say yam pese wudie bebam na bi o de boni be hye ni tirimu
na wakotete oba no akodi ne dwirimu nti ene ya dwiedwie mu a ma odufo bia ya dom ya nya oba no number no ya ne no beka sase ye ye nimba bia wowo enu nti ene yi no Malik wa ha yamfa na sam no nhyase na me ma no akwa aba na ntam aso yenko eye ahoma no so ne ntie de oba no so ebeka Malik de bia baba na o shehud because it's like I walk on an I what the one okay but we are woman so power but in fact I would order I what do kafra like me chap kafra oba na sem no ahu no okay if free anum say ko ye what your ba no nka bi free ko me na kasa I'm out say o akra madina some like minimal dia na akra madina sa no ka kire wo Emma me for paper for camera man picture a lot of TNT like I call them you do second yeah for nipa for why na de onum ka ho me for me ya ba ko camera ana me camera ana ko into ko ni do second ana ko say ya pass circle it if I can I didn't share all station I feel go money I feel go money I go give my station if I want phone or the phone yeah try for the whole day nti wo ko yen na wa hu no eye na me pese me mu akasa akwa akiri bebre ma me nko ahoma no so na na amenya patience die mintie patience na no asem hello mampe na to say hello patience je o phone no say da no nsem na me nte won kan yi hello mami wo ma no twe wo mu gina nkyɛn san so do mo wa yedi a na me nte won ka ye na me kasa wate me stylish safa no to so sa efa no to so da be na wo ko nkran a wa nkwan ko hunu no last 2 weeks no obo oni akra nti me like me like e ba no ana me come ampon obi ana sana woni obi adwuma me ko ana me de ka tente se na aba like o me boka hunu akwa akra e ko so na onu se about man ana we de odum ne fun ana ameno ene ne de kasa o memenim ma me ben no me ba twen patience Mane. Now what to say? Ya me adumo na we. Christo adom me ho ye pa. Malik Ade. Wuni no. E fa tani. Okay. Wa baba okwadu we kan wansa ne mprenu so ana Malik de abafia na ne komo nyina ne se wone wo na na etie wone wo awo nkoda. Wode nkoda no wadwane ma onu wankasa wode dani hu wo no onkai enkwada no so a wabɔ wa wonkyerɛ ba bia wo e wo ma wo se me wa habra send me scarce ka me ba wa send 500 mle bi wa ma de obɔ ye mu sisi ane se wo ka kyerɛ ne se omra mofa nipa nan VIP 120 one bedroom circle ye fra wa wadum phone den na ekoso e fa se me da se mane ba le ti sa to ni me wa awo nkwala e ya kola ba ko pe Emma even Abraham and my ready chat, Mamma, or the mafia is Mamma Emuna, also Nebania say, Bacopen a war. The Patani. What was I say? Amy, no patience. Pay. Last boy, what can I say? Me flow, me papi, any mommy, any. Emma oka say akwane mimi sen akwa say akodu akra no ana wo say obra apa ho ana wo de bam bag wo de ma de bam bag man fa amma man pa na mo ametna anhwe wa e just like nya say o mo chimi tum no ana e ma fu mi je ko e patience Mami me say o say wo bucket wa ya wo friend no ka kire sa akoda na ye ne ba na onya abaya ma ne no ana ade free ni nche ko ada na ase ne ba ya ba ko pe yo me da wa no o ka kire me say we ni ni ya o
enti baby and because I'm in there no go go to and my one me has problem baby but me come to master about things na me that ya of course so money ade enya time to one and I say and no so say no what me kuro me be Nhyira FM ye ne ka tumi fo no I don't see that and Kenya. Men makrampo was me actually. Jenna to dan so de Dabi mami ntie no se wa kan wo de. Eti wo de mami ntie no. Oye be yi ni makoma. don't talk too much. Meba. Patience. Amen. Baby am person ka ye free wo kwa nim ni se o ba ketua no. Oyo malike ba ana anya ne ba. Me pa chawo. Wangu aka say enya ne ba. Entinya me na me nkunko nshukunu. Ama me ni pa me nere no. Wa friend sa me bua. Oh ha me ti da Wo we pa no me no wo tena wa ka chere ne se friend say no baby ada me ba mama me ne ngasa patience Mami. Enkomo no ensisi so mami o me pese me hu se mami akwada no eya ne ba na mom o ka se me nkwa renyi se ni ntina mami ka ne sa eya ne ba na anya ne ba Mami anya ne de senti na anya ne de senti anya ne de ne se me ni jan ena me free me nchen aba Accra sa kam na woni ho bi ena me di fe nyin se sa kam na woni ho bi enti anya ne de brother na ofa sa nyin se no Bese bla me sa nyin se we na me ni me nchen po usumi be mu afi be mu na me mfa nya ne nkae na me hwe Okay. The patio, I'm checking. I'm in from. Hey, so oya ya wo brema o me ba to de togo ya wo brema o eno ane se wo kakai wutirim e bia February mu na ye bisa Malek February 20 something no na patience wo nchen ane de bi na ye koye nim why mami ka why I mean cow. Patient did not swear what's wrong. I mean cow. Okay, say September, like August, September. You're not now. Woman chain. Who feeling chain? August, September. You're not woman chain. O dear, me, you mamma, yes, not back. And the team is I will see Mokuno Band to buy force. They're running for qua. The first station for the other, Jimmy, nothing for Ben Shin, Lacy. Remember, the water cream, Lacy. I can't like when I ran out of the fight win now. I don't hear anything. Oh, but mammy. Talk on my media or boy. Young cat banning once some men. Yes, almost have something here. I'm sure July, August, September. Now, woman chain. I feel them. That was last year, 2024. Yeah. Sorry. Yeah. And I was in July, August, September. You know, woman chain. You're feeling check October. Of I knew say no brother. You say September, you say September, you say, yeah. Of you mention October. Into quiet, like somewhere November ending. And I'll buy. Into buy no catch me say, okay, no. Okay, you be out on it here. By okay, no. Okay, you say when you like Obra upon by more money, also like when you Asia. I said, you say, you would media. It's all the two when him say one yam, sir, may battle, but young one Marco. Malika Blebe. Hey, July, August, September, now one in chain. We free in chain coye. And I'll buy November, Bebona Mania say, what can you be one kind? I want in it here. Man, so we left us when I remember when you found one Canada. Much no in chain. It's all right, see. We not finna be gigi say. Before I tell you much no one China. When show. There be obi timi nyem nyisan anya odi anu amu ahwe akoda na ye hwe nyisan ana me chere mu say sunny say like August September
nhyia am me nhyia na yɛ fa saa nyinsɛn ba wo ko ahodom no wo fi me nkyɛ kɔ October etu wo du yɛ na yɛ some back somewhere ma me misa na ho obi ti menyim October ewu tamle na meba wo patient say wo jibi antra ye breko na nyinsɛn ho be ma na ma ye date was July August September na wo he July August September me wo na me mo ho izi mi ni nyina triko ba ko check what I mean there sorry I'm sure oh 6 June 10 years so no mass oh yeah mama focus kwa oh 6 June it is 6 June I'm sure say like say we share about the November na be October yes I hold me say bia bia I'm sure say August September meba patience mami wafu ba ye no be man woni ni hia na is that your daddy nyina 9 months free busumi edi kan ya di ko si 9th month woni na another me pass your daddy so bibi beti sta na yo no ena obi ka ye wotu ahye me so me say ba man woni no ada e woni nsen ni mu me pass your daddy da Reba usia obono na be. Ya obono month be last like na me se di asem kure ni. Usia obono month be. Onza uni. de maleke ensanwo. E yo ni pa boni awoye. E na ma we nyina ba. Me ba show ni sen ama wa wu. Owu ye so no kan like but for akono hospital card no nto so. Owu ye na me ko na akonya enko hospital. I want to say about hospital for them. Aha, the way you need them to hospital. When you bia. Like na wo na wo pe ba wo pe se wo ne gate na so dwe wo na wo se wan tu na wo si ni su pu na wo bro na oba nya wa bo no entro ana tu sakwa say like if you dey any boys no any jai ofo ya no so ofo ya timi me no ade we awa no enye me ade like enyu mama e ya so nyina na ne te oh sakwa say like okoba like go jai with me kan am jai because one thing say na me no e wo ba so dey what turn ba ho ne ba me person like akwano so be me na say o ne ba enti oba ye fu ba ye so oba nyema na fu aba woni ne dai oba no tama onu se onye mo no oba ye no me na betina mampon ase enti mampon ha ana na me ne tie kopi me se olonga sa kokoko so fight bi anka if from am here enye no bakun question no wo divert no me say oba afu aba woni se obo oba ho na afu aba sa bre no mu kai se woni ne die many die like no about 2 months no ba him 2 months ade na ma hu se wanyum so 2 months na fu mai na fu like me shekwa kwa na fu kwa na nya kwa mai enti na fu ba ye no se bia wo ba fu aba ni be 6-7 months woni ne die sa bre no enti bre twato a hu no ye da bai e wo nyin sai ne bre mu menchen enjo gunu me de wasemono ya ma me kwa mani so atame me kire se wo si okobai 2 months na wa fa afuru mpacho wate ase 2 months ni mu no e de oba anyima 3 months 4 months 5 months na funi mu peja so wo ye be ma sa bre kwa tumi fa ne nto aya sa bre ni mu no e free 4-5 months e kon woni ne die awu se na funie I mean that men but my point say ni nyina na funu wo na funu ba e funu kwa e like okwo nyina no na ana ide enam ti woni ne da ya kosi so wo ye sa meba patience on kan mami me pese me hu se ebro no a wo so obro ni nti na on pese wo de ba no be ma no ana so se eba no nya ne dia fi so se wa fu ba ye nyina ono na na ete asokoro mampo ha mo ne wo da ya awo kan e wo ne nchen ti ana na wo ka bibi fufo dia wo kan na ya atro mo ko ni fi awati mu no
na mu se fi onu mu say kuma so wana do wo ya na no mu time a wo kan mani kasaka enti yin say we say no one mama like am na say ne ba ye den na malik kuta akoda no bon pon no da twitwa yes no atu so mama no yo me da say malik ye ni pe dia na ni ye heja mi chembo ba mi da ma tama ko ni no bia eni mo hwe let ma sha bo fani ma hu ta bo fani kuta malik o ma ba mo dem mo ya ba ku sunti yes my god much I see you next to Clubas. Maleke. Missy Obora would them or Fahe. I mean, my main chain, a corner a yetimuno, Bethlehem. Obora a dime, the two number of flying the moon, a dear, or Banamita Jaya, or Banam flying father, or not coming on the pole. Abraham, I did you want an attempt. I don't know to me, Bora with them, but I'm back. What I will say, Jay. Yo, sir, the Anthony say, what's a many come seven and let no one come. And I mean, Miss Maya, one a year, and time pay. I buy a can of some more back. If I go on Yanaba, I am one back of a power. Fine. Oh, hey, Dempo, I'm not a way plano. No, do not 10. No, I can't send it to them. Share what in the frame I say. Hello, I saw. William saw abandoning you. You can't tell no question from you can get it. And so the plane was to and some and send Satan with Timika. So we just get a say, next time, but next time, no way. Yana, oh, yeah, so about Planeta, who show about me. Would you be passing out for my million papa's position when I patience. I know one of us said, no, I first said, putting now, over children say, oh, no, penny, but Meno, I'm sure, like you'll be a many at the channel, and I also know lifestyle. My lady. Onse ya boy ahomodin pa na yenya wo ban na numu to wo se e ba no wa ma wo hu se ba no nye wo ba oba ye ba me ba so was it go answer osodi ni okay osodi and I'm the point don't say if you upon modi dia so anyeye ade na anyeye ma me ne be so so mienu no nya 7 months no wo me ma moja da mani so ama me wo premature baby e wo baby eni doctor maintain them me da won 2 months we and ye bia wo no obo se bia so anyeye eti sa ba no na malik wiwe nde wa pon no ama na free mu no wana ase de hen a me pa se mi ni so mo wo kan ho asem bia e ya no so na for the better we so de any oboa Oni na awa makoda na free mu. Patience. Patience. Tama sa okay to see here. Say. Everyone's like what pon. Na me won mo. Me say, woni na wo makoda na free mu. Akwa free mu. Ba nya me no kun. O na say. O ba me. Na dey do kan say on say like one like me na ba dey perfect na. Me no when the could send you 7 months or years with the car, we ready to open the moja dab and it's hey, no, see, no, let me hear Juma. Oh, my policy. Anna, on friend say, what they do? I'm so Sadia, on the fast, don't find hospital. I'm made it. Don't now, no. It's when you madam say. Say mummy no ankasa no one kind of prayer na won so one kind of prayer say because what bon what kind of prayer and two no so na what kind of prayer wedding o say what you come for the first time already what did you because one person there was sitting no free no what dey 8 million what dey 5 million and so I did 3 million last 2 years here I say what last week here men small say for sweet assigning you me to not say who is 5 million assigning say me from program about plan think say menye who dey atumu and I miss me kwenyi
Eti mi suma se from Upika esa send me. Na we ne ba no a wo nchen no beden bo se ba ko pe okay. Wono so se eyemienu. The person ye ne se fa akoda ketewa ne ka ho bra. Na yenye die ne na maleke ntene ho ase na so te ho ase. Akoda ne nya ne ba won tentena no hwe ne ba ba ko no. Na nya wasumdwe wo se ne se ya sha wanim da ben pa chew fi se o se wada no e wo ma timi jikes ka se obeba wutimi ma ne pro car me ba e ba sa omo ewiase nipa de wo be ye bia da wanim utwa wo obi ba be ma sanya ne ba yenye die ne no malik akoda no wonya wo ba wodi anie na yire wo ho ne hwe no na wo so tena wo ba bi na asumdwe mra say obeto so no up and down and now meba and na branka be na oba no afuka bedru ho na ye frɛ wa wadumofo o say ye nya ni pasa sa ye wo abase we na mi ti bai boni ani ni ti kan here ani ni ni ma boni yen mi na sa di shoboto present me scale up aba we 8,000 I say yes kana what pa beje na mo to because one this year no fa dey I am no answer like I dey because one me just go there make beje na mo to me o ma jinya den one thing say ento na audience say o ma ji sika na nya den what dey fine on from kwa mra or do ba e be test na say media ma dey come because the way no maka say mo fa o mi film to so maleke scales suppose say what test ya mo fa the film to so na me dey na me wade o me say we see 8,000 Ghana cedis o meje na wonto na ba bi a wo keka ko ne ade o meje nye den sako say like professor ere o ha me professor like enu ase professor o say me no ma babo 88,000 me ba 88,000 won't be fanya hwe wo be say kukuru say 8,000 na my patients say wo meje scan ngo professor kumi because one enkwa no me makuma what I say senka de omufin eto so a efie no has nothing to do with common ayedie no eno to na like a bit chill efie no ka o ma ne ho efie no be chill how what see ono like wo gan no da so pe no ho or say life we say there like first like work criminal what I say because it's kana wo yi ye na show botom na wo yi afri botom say sika no na wo pa wo meje ne ho na mpesa meti ase e ya wo demand this because one mitimi nya duma kwa bi adentia my emre like still in must be kono say like what be do to be so no asemi na to sense because ade me nya ra to so enti boki heart interior you would be 8,000 former me fanya bi papa oh one thing say me nya nkwa na ye ko lebu your life enti men fan she enti no so use sa advantage no na wo ma no afro no age 5 no age 3 eno ne ade some of them na ma case bi so no once and for all because when me say what say me like what say me go for them who be what say me go for them what say me is no what me no be in them what me just say no man no ansem obi a the family no what say me no obi na ansem na me kire wo say tie na nya wo ko na wo ba ma wo ba you from village bi na am for free na se ka mo dey fence to what so ma osuma se be fa do se me no ofa mema ko ba nyina se na wunim so still na nete enya so we plan me pass why age akra no don kon ba bi because sika wo unya free fa sika we like me aduma nti enu na ye dey do like me do so I must say almost best 6,000 kra second if you come last week kra because asanku obi awo no is here no papa almost be 8 hours me come 8 hours eti e ka wa no watwa ticket say sprinter me say asanku mu na wafo was one ma because I be call no come ka me say nipa na me no kwa be ka say no ayo no friend kra no so o ma me we what o dinchira o papa so we on so dinchira uni amanum no be we o muti kuma sia ya who be number yeah should be my Mrs. Sia na me friend pa ko me papa no like oh my phone so but na bem dia a stylish fan phone bra
na yamani ni number ni bi ni emu se busuafo no se ba man ni oba yi hwe ene no ho ya no ye ka ewudie ni ma se ya won se ahye ni musa no ato ahye wo so na bia wo be hye ba bi tintin me ka che mo mo kwana so me ba wo de yi number no ma me patience mame Bẹ́ẹ̀ni wọ́sí wàtena wọ́n wọn náà atena ewom ẹ̀bùrọ̀ nom ní adìẹ obi yẹn nkasa bùrọ̀ náà ọ̀bùrọ̀ wọn náà yẹ deẹ nanso sẹ́nkwadaa no yẹ ne mma fankwadaa ne brẹ́ no na asẹ́mu nfa n'asẹ́mu nkọ yẹn nyẹ DNA no na asundue mmra na wọ́n ti ne ho asese sẹ́ bẹ́ẹ̀ ma kẹtẹ́kyi ewia kẹtẹ́ banya ẹ̀bọ ẹ̀nẹ́ kẹjẹ tiẹ̀ Dubai ẹ̀ máa ní nyinaa wọ́n yẹ ní nyinaa ewia abọ paa. Awia bonso a wode no we jacket che hu e ka ho ade patience samunche ni fi mami me metu wa no metu mu ade pa o na zuma ban wa wo be twete kan wo be kama ba wo be kam we e de aba me so ne be ku ni ade ade e ne ma last na we di meba ade bone be twen enti patience na wo be sa ne natena edi ko me pa cha da bi because me ne ntama ne maburu mi nkume bro ne dia ka odo no oh maleke obi dia la we enso na ate hu obi afa obi awade boni enso wote hu eja enkwani ntio wote hu me penkwan like because one ebi o won fact to so stick up who obi a won to so ahun ka bon me say if like one time e what dey me fa hu what kan to so kan me fan to so mo ba ko me fan to so ne fan to so kina o ma ho asem na case no I case na ne ka so da ene ya so wawie ye nso wo biem ye pebusuani ri ma wadi adanse wa asem we say mu nti wo friend na ye tie na bia ye de pompono patience mame enya bro no dia anka be me nka wo do no sa oye nipa oya dante no ye se nanso me no bet na want to nsa na se nyame amboa m na beto wata na na nsoli bi ma eti woni ne tie no na ofa mema se wakwado de ball no se na ofa oh my leg my bro yo patience mame woni ne tie no na ofa mema wona chi onim se ofa mema mame Davida eti woni ne tie wa amfa na chi da Mansana ki ansana bibi baba no na mono ya nkata ne so okay my wususu se bibi hana na me showa mamba jose me say wususu se bibi hanwa na se ba wo se enye ne ba na wo be pre ba ne ho se chinchin e ba ne ye de ba wususu se bibi hana na ma mi de me nkwa na dream ehu se de bibi hano ya normal wona ne tie no no oye bibia kama hu nse hwe eni ne tirim me kwa me to bibia say yewe because one only bibia me na me de control we oba bia wo to say ye jawa aba bana dem I say sekatu bibia basa only hwe to enso na te ho oh so open ade ya obre ebinye open ade ya come dia kame no mako ama from man bebe enka na enya sa awo na kudi abna na e by mistake wono when me say oba na me oba te but I say my girl say na no ma sa oba no ka ni wura no wa chete kan kwa kan wura say make you try na masaka no na so hwe na ebe ye dia ene na ko tuta kan wura na saka my ka be now the address hello adna me ka tell say wo koto ka mo no na say wo fa ka ko tuta kan ni wura no na say hwe nya na say be ye dia ene de ko tuta kan ni wura no na saka no ko asia na say mame ena me ya wa tete ka kwa mame ne papa so eso be ti chawo de wo ye die ani bre na apa me ko de ane nkasa wo ya no oh patience mame ye owo wo ka ni bre wutiri kura na ye ene awudi nanu ya na obi atwaja
ato oba bi ne ye nso so sa ne ma no so nanso agya no e sha se e dare say ya enu ti ne ye wa ha ya oba bi a ne agye no ne etie na no asem se be ya bone ama ni tirimu ara na wo ye sa na wo tia sanko he ya de a sanko da ne bra program yi so kwa ya tena so be mprenu mprensa e de nkra kra agya sister still ayada na no ya so ma ne fu ka ba nkran se wo mehwe ne ba me ka cha me ma ne fu ka ma nsa obepe de won kra wo ana me ka cha ne se me ma me masta ana tune baby am wo bi obepe na se me ntuma ne se wa mla ana mi ni mani mi won so ne to wa ban try and mi ni to wa ban try mi ntuma so for try also about 1005 ya bro akwa akra afa pass so edimachi me here wa busuafo ada me magi I need to talk to your family members. You know, because because they are we near being koye. They say, yeah, near being shed and day. At a tea now, wouldn't know into Emma, who yan near Mamma so. Obama will go ahead, is a brand crane, what 2,500. Put me in you. What on fat? I just say, and Tom, no, come on. And can you come make me say, oh, come out as also as 8 minutes, 70 miles a Friday. Wow, you come on. Oh, send this kind of one out, Tiana. I am like a family house, because like you can say, because of a seminar, if you're phone now, because now we are not on your corner, not my daughter. This is not. Why is somebody like, oh, come on. After my third person, I mean, like my two from them, oh, Papa number, no, and I stylish. Why do you be young Casa? I'm a brother, so if you are now waiting to see and now say between your phone, it's one. Wouldn't your man only be a Papa, because one, like, of course, like you do, bear me out. It's here now, be an and Casa. In your beer, to be like me, could you like bed, into your point, I know coffee, and your cordial, be actual. Okay. First, I am going to my Aquadana. Abio, Bacho, Yabo, you made the Atanaso and come a good form of pie, baby, or maybe as a city, you know, and we, my mammy, Mamma, I watch me, every time you can come the beba. They were half saying, half say, Mamma, my own. I don't know what they the next time it wasn't it. Because you didn't like it, you know. Me say, Dabana Wubba, wouldn't Quadano Baba, near your dear, and the 3 a kid to 1 hour saying, Yanabano. Who ran at Sanuana? Okay, it's Dabana Baba. Mammy who ran Casa, Mammy boy in Casa. Madam, hello. Mamma and Casa, why pay? Hello. 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 Mama. Okay. Ani mama ni nasa be me okata se ya no bi o de point. Ba me na to nche okata se se e ti no asa wo da ma manager. Me ni o hene kasa. Hello. Mama, ana mama no ni o me wana. Kasa me na kasa keke na me bi sa na se why? So the man was on the why. What kasa? What's in the him? I'm not so mama.
I'm just a factory now, so can I tell you, so mommy. I know, baby. Nhyira FM. I don't know, baby. When him say, I bet I can be. I'm from. Hello. Yes, what on Casa, Mammy no Casa. That's one catcher. As long as I have that, I think was the enemy. Ah, okay. Let's just send it down when I'm about. Hey, Okay. No, okay. I give you one month time. the 1 month to the other, we don't go. We have flow. Business by who collaborate. Then to 1 month time, money. So we need to Senate cassette. May you appear. May you appear in 3 days. Nano so I buy full force. Enti aya papa se mama me na watwe na me ntoto nya mabi na me be panyi bi kwa kame ho na maba ana mama me na watwe mienu enye wadi se bia wo tabari na wo ye de wo pe o dabi o mama Oji 8 minutes na nsenya. ante Wow. Patience. Oh, you see? Mama. Eti mi tie wo. Mama is saying, president been deep in the Mama, Mama, Papa, Mama. Esafo. Are you seriously? Wo o ya of Mariana. Eba atwa you. I'm Zenza, Bacho. Nenga say. Mambre. Okay. Patience. Nhyira FM. Hello, Patience. Hello. Aha. Papa. Ade a wo ye bi kura na wo di bi mo ba wo ya ma wa ye ye ni mra so na ye adwuma asa wo de ya nkola bi de egu a ye ka sa wo kire wo ebi ya mama ebi ya 2 weeks am da se member ana member bi kura de akola raba asa de wo guru ye ho wa da wo ye ni jai na nya sa wo ti de me ka no ite se da ada na wo ba Even when the next mabo na chaneba ante dia wafa put through a change the made them Dabi then they have fell ye the brand na ye adwuma enyo no no ne pe fell e sira fm ha no ba e tu ye save sa wo ba am ya twe sample ne keke ne ya be so kwa kodu be bia wo o ti fast squad bia e de se ne kanya ha no ba enti ye so no no ne pe fell what's the heck? Auntie, you said you're going to be. I'm like a mom to this time. It's not to you. Mama. Dear woman is saying, Afro, and let me be a mom. But now, dear Nina, yeah, not the main tenant one sick. Every crack, because I'm planning about any about. I know what you get your darling boy, Madame Warriors should be what it. Boy, not the patience. Also, the Darling boy, passing by that boy. No boy, now for anything one. Boy, not the same. What do you mean? What you to say? Find the cats and what's it? And two for now, and about the about say, but any deal. I'm out must have Sadia. Sadia, Thomas, that's one wouldn't put to say, I don't know. Wouldn't put to say, oh, catch us a basic. I don't know basic. But I want to see a man of 2 weeks and see. Those yeah, man, the benefit of the doubt. Because you know, I'm so known. I don't know because one, or my man, Papa, check. Oh, to know the come I'm going to share with him. I'm going to change away. I'm going
me say I'm cry. I say me specific because man, say if you know almost no. Me like me grandpa ana ohene could be like be say yam entina. Na wo no say kind the entry kind some for mama papa so dey. What you say as soon as wo no aso be na kono for e no ka say aso be na kono for ne dey wan. Me what I say I say aso akane me ba tinya na yan kan fa ye tuye. Ah tete ne be ya wo dey yan tete no. O ma no sa en kwan no en kwan bi o. O yan kwan bi like na ya ban kwan kra. O tu me and ma wo yi sika no e ja ha e ha sika na krampo o tu ye no me de fa do je sika wa sa sika won me de me twaba and then me go because one me no awu ba me no the ban so ma me say like if say to just so no what because o ba no aja o yi na wo male o support o be a o be say hu na se ma yele enko hobi mi ko say ye ko di na test tete ma tu o mo ko atum se enko hobi wo di adan ye ye ntwe ma o ba ni mra o ba we di so o ba da sa you ka na tu na da me say ye ntwe ma o ba ni mra wo di nko o ma me no papa ni hobi use the power I will say, be a woman, we have to present to you. I'm a one pump for you, I'm pump with them. Nice boy. I don't want to market. I don't want to walk by my mouth. I didn't know what's happening. And the man in what is always coming. I want to know what is happening. Power Sikasha, what so now want to know a friend. Now, all my this canal is and this way. Malek, I don't know. I'm woman. Mammy, see a trade to relax it. Selection, no. Huh? We have a more do pass when we are a mood for. I don't know. Get on the coin, won't go for baby. I like Bobby on Corner because one, I'm starting on those basis to senior digit yeah. Why do mammy I'm finding me? Why so no one for I'm see I get the call. I don't mean so. Mammy now to say. Be viable. Be best see I'm hearing commodity. Mammy and answer papa will me. Yeah, and Sansa, and how I get a pan. Would you we hear a skins, Mr. Wait, and Sansa, I say, if you hope. And some say razor bombs, acne pimples, Sunday etidiano, skins, any other power with me, now the acum, a lotion in tea, or barney bembe in a bit me a use. Father, the answer one, half a wood, any son, not a Dutch person, any nadia if you hope. You have to put the pharmacy shops and catch one at the city and to baby, I wouldn't be a no. These skins are say now, Ube be na what to. Your number, no, your number is 0241 820270. Wait to me, 0504 485 984. Now, one should watch you would there. Tap send the same member was going to say, I give back reward promo no. I November Busumi, 5th, because it's 30th, no. Give back reward promo no. I can in October 800. Say what's what 2 woman per 200. See, can be the tap send from other folk Ghana, Brunei, and a 10 November. What I say, Shabu, Nebe, Mufani, and a patata, no so in San Madame. Come. What is the kind of first one? Said you would send the year and say, Sicano. You show money amount 100% credit reward. Yet the battle up in the moment, I allow you.
pompe we na wo fedie en je kakra e wo ho nti obusuafo no nuanom ne wo namfo ni na amane 30% wo di akrade di aba na edi hine pa aya 30% app no e fast, easy and convenient na papa no so enwa ene tap send fa wo hu ehemi na emwa macro surgical surgery na yedru ya trese dai papa ya trese wo di beba mama na se papa e bra wonum akọ wonum mpanyin fi mo no eni ayo macro albert diaper wo di just why ya di oba kan we show makwa kudu na ye woni ketwa na kese wo ji ba ko si ya e chi nsuo pa na glass makuma kunsia na ye di ahye bia mu edu na ji bia wunya kwa so sako so koto glass na wo di aba be hye wonsa ye wo makot adult pants enu so die we so nketwa ene na kese e wodwa so eye kama panti ya pebi fabo mami anase daddy na pretty lady sanitary pad de mano eni dada ene ne party line na no eni we ataban no te kama na ewo mother with herb inti me catch you say wuti anu na wu say brown eno ne herb no a ebe ba by free infections ho no we eye kama oba bia wunya bia we ni no eni no so mama say ewo market cotton wool market baby diapers market baby flaps ene ne kan won won kan dia wodi woni betwem e wo kan shi drag lane kuma se obeba amekom traffic light ye number no 0242 770304 obetimi so afre 0553 291477 na onso waje wodi e kama pa mispeculous ya yanungu yemu enunti ana hom kan patch yaba ya we painkiller but u fansu nka ho na wano plaster ya we are first one no our second one we go to brown no e no kwa de bebo red on pen mu ewra kase ni mu na atu ya no ase no eno e ye de ahye honka hit patch mu 2025 ye to pen ni nyina e di afi ho misra woji a wachiri bra mu to ase ya take ntini no aka ne mu fa bi fam ho e beko na afi wo so anyu ho to wori nkan ya obenya bi o DM sphere kuma se obenya bi o panacea pharmacy ko Florida Gaston pharmacy obenya bi tamale ba bi ya to apete na channel so mama say ye pe ye regional distributors as say e ho ye din nti ye pe e bi a won ba ji bi dia ko e ya mantam ne mu ya number no ye 0599 802 obetimi so afre 0248 509 003 and also say 0556 645 334 I'm going to patch na was feel heat no na eja wonso ma emo video mu me say I swear you know nyina e zap e natural mineral drinking water patch up any zap time so say the one lady hine you can dey ko ye zap no mu package no cry nice I come out unu e yo e ma stay hydrated enti sure afwe mo ye events ahodo e fie kwa na kwaje pack ba kusikem eni e kama meka bia gumbo enche bia e no timi so pebi now so to bi begu so to no me kire ba bia wo fa ya wo benye bi dia now do wani be modern mesh e wo e so ANS or Watonso High School Junction Evlos Mada or Chronom na fe Evans 1 or KO na fe Aboabo ya so e no ankasa de wo hu ye wo ahojo da ba ya na Hilltop School no na edition mu ye number no 0534 291828 drink zap water na zap time no na echo me pacho wa Trisco aye promise dogana wonum energy food drink a wonum ya ba ayo ma no mo frani nyina enuale no be what ye dia shemu ma say B vitamins, vitamin C, D, iron and eldoso okwetu Ghana cedis ame pacho wonum mo frani nyina betimi ka Trisco chocolate ni deno stronko kama pa enti tuto bia wura mo nketo na kese ya bisa Trisco energy food drink food and Gas Authority ashen to there ebo hu enti wo twa insurance kra abrache for more diaspora ni mo me say hefa na wo package bomba sauce or the mamon watu di orange December ye wo local package no pacho no ye bus kama ye finka ebe kuma se na fikota krade safe and our buses no so very comfortable anadwo miensa ye ma luxurious accommodation just enye asem ketu akura na
activities even see a beach na afin so fan fest ahodo ebeko so na eda no cheno so shase wukuada December 24th na dia kosi ne kosi ada December 28th emu de kama pa fa wani ebebo wani akoma ewo sa dwumade ya bonva stores de bre wa bro chere won senkan bi aso nim se ye numre uno ye ba kope me wo kuma se wo hwe kire kwan ne dia yo kuma se wo Excellent Road ye ni Victory Baptist sorry dan water junction ne bo hu ye number no 0531 090068 wo betimi so for 0531 085235 na any nim komo fi se bro bia ebe kama floral tissue so na etis you ya just here DBC care mu DBC fi any kama na the kids that no dey wo dey be boba no wo bedan na ho no really do me no ebe bona to mu ban so efi na fi rushes na enso eho story a we were no ya be floral tissues and answer floral kids that no say open a do to and one for Delta paper me was 0243 033 033 na onso waje wodie anay me se man so ho nye de me afa bucket nyere wo fo so kunu onso 34 na onso so rubber de no na amusa so ne koda no edi akiri da bi reservoir sifi site ho na wo koye adwuma so ho de ba mewa tank papa na ese wunya na okura wo nsuo no edi gum papa e durable e strong e tough chese ya yamani Ghana weather no one ehia ewia bebo na bo empire ehumpa center tank ya bema wo hu ye de na achechide eti eda so no Ghana ha de ye wo agent no mako ahanan awo no muton ye tanks no ye wo sizes bia de open na ye bema bo no so ye affordable your number ye di juma me 0244 335 168 0244 335 168 your online shop I know is centersgh.com woko won so obo nya wo pay hello bibi ayo boko wadar my ama on so kakraba me wate ana watwetin ye okay ewe wona na den do bai pacho ewe de boko nsanya boko sa ese mine mi kru ne wo atonsu na adwuma asem ede ne koya kokoduru kru bia ye fe no achem if you achem fanya ana won kai on we fi achem ona pra okay ena omoko na danfo ni kru he ya to ko na omoko to asase so mo de ye galamsey ti wo mo ta to mo ko tuetue sika nyina de ko bia na obama mane enti ede bi September 18th no frame no catch me nyame ya adoma enne ye kwa ko yi load ti ade achi a ni akwa kokoro na msamati enti ade achi a no pa no frame no catch me load na kwa ko yi enti me ko me pon a me fro na msamati iti me ne kata ya na okate ko ne be 8 mu no safe no bisa am say enkora no do mu ko school me so me ne wo mamienu penny was 6 years na ketwan so 3 years oh we time ya bu die me dia kwala ko school no so okay mate nwumre me fro eti me wo ho no na nya ko en wo ko ho so me ko mi fra to so ya se ko ho se me kwa ko hwe e bia wati te me ko ye ho se fio fo na jeme number se bia e betimi adi nkoma na di bia ni a me so me hu eti me wo ho no ma sa 19 September no en no frame me obi frame fi ekrumbo no no ka je me say sisa kone bro na ukuna ya boni tio no that Christian ya boni tio no ya boni tio no ade me faka fear say na me ko today e boni tio awa achem awa credit okay ti obi na frɛ wo about o ma o mo de wo ma bi I feel na me ku no temu no obi na frɛ me free one no ka tell sister ko ne bro na bra Christian no bi aboni ti no na o de ta to se wo wu ana wa nka wo se obi efi mu mu wa ba be ka chen na oni ne e ko sisi a okay and me fa ka free akọ akra one and akra akọ mu akra fine mesko e ko do mesko e kwan mesko no ye hefa because and so woman na wo ko atem side one afo na me fi chronic akra
Okay, kasai. Ena me fa aka na me kwante mkokodo ho ma nwumre be 8. Timkodo no kronzo no ho no kwa sorry. Enti ma o mo ka chem de fefo no ka chem say wo se ye do ko sofo ho no na wono ka bibia na mzanzo na me kunu we no so o emergency na me say no mo yan ko no fa emergency ase no mo enka asem na e wo ho no enti ko ye no ye ko sofo no enti ko ye na sofo no ka chem say wo kunu ampa so mo ko nwura mu ho no mo kwa kodyon na say mo ye adwuma na abrantie bi ba ho no oba ba bi o mo ye adwuma na abrantie no ko ja ne nan gu ho no say aha ne ye adwuma nwura ha obetimi akọ onchen ha say na ha ye adwuma na wo ba beja wo na egu wo de wakọ awiaje ye wasabo aje na fasesa na fa egu nwura mu ena oso wo nyenti akoye se akoye akasakasa ho no wo je shavu no de sa we ya mane ana sofo ne de bo me no okay ena o de ma no na osesa nti osesa ye no ena ono no de ko toilet gu won ka kire me kunu ni na adamfo ne nkwala ne se o mo ntwen no mbehu sabre no na ye di adwuma na o mo ye galam say okay o mo ntwen no mbehu to mo do mo fa ne se waka ne sa akwa to mo guso o mo ye adwuma na enti ehwa na akola ba ko tia mu se bra ne ba o wodi tu oba enti tama me kunu dan ne no na ben no enti ma we mutimi dwan ne me kunu so ben guy na obeja ne na igu ho no ti ho na na o tu no egu ne mama so sorry biem enti ekwoba se ne me ko na me su ya se me ko ato na se ya bo wa mane ekro no ati me ko ne fe na arenade me bo na se ya fre wo fun so de sa mane ya bo wa nko awu nkosia sa o ese nka odi obi kan o ni me se me o de me di kan akwa na makọ hu ni etia na ade ni si so me nko na mo wa se me ko ana me ko ye ti me ko ye na mo ka che me se me kunu anye ye wawu enti o mama police be fa na ko e wo 37 military hospital ho no mo de ne kokọ se enti me da krom wo ma de achi enti fia da no pa no na sofo ne friend ka che me se membra police station honum na me call na mo ka tell me say anadwo no police for call ekuro no so atem honum so mo kwa kwhwe ba bi o mo ye adwuma na ahwehwe bi se kuro mo say anopa no hwan no mo hu say o fa tuo enti police for ne call so mo kwa kakra mo maduru ekuro mo honum no asie ye wo kwa mo nti o mo duru na ye be anadwo be 1 o mo duru honum na obi apake moto ewo asie ye ho ogira kwan ne je na card police car ni gina no anaju one na police for kwa investigation ujidi mpa sa no mo ka cha asema mo ka kire me na me kan okay eno mo koye nti omo ye no mo ben boy no mo sa na sabre ugina ha wo kwan eno wo so mi kokurum na me moto na me de ko no front and back na tie ni nyina papai no sa no okay no mo ja ne ho no mo koto aso ko kurum ho enti omo to aso mo ko kurum ho no omo so mu gina ho no mu sa brante na no gina moto no ho no oba na oberu efe na minim ekwan ya fa so politifo no hu se fie no na sa asem ni se ti brante no wura ho no mu san se wo na wia no an wo yi tuo kokoto bo brante no wura mu ho na na wo se ye mia na me bo brante ntu na ye den en wo se bikoja me na ho no ma me sesai nti eno ana me bo ntu asem na no enti akwaba se o se bi kun so e Nigeria di o me fa body nako na o so mu yi mi free 37 o ko hospital fufum ansa no mo timi di body nako o ye ho ade mpa cho da bi ba o be bo kokoko nti wodi na check Nigeria hope na ntimi anko wono da pa cho onim ne maame mpa cho ne maame te maame mi di hunu na ne maame wi mi hunu 2014 ne maame so 2015 nti wonim ne nkrofo ne nkrofo so ni wo mpa cho okay to aso enti eye no na na busuafo no me frɛ mo ka cho mo se na asi enti ne wo fa wa akra ti me frɛ ni sister no na me frɛ ne wo fa no na Nigeria ni no titwi wa betena acha o titwi wo titwi okay na me frɛ ne wo fa no so ka kyerɛ no se na asi eno obisa mba bia ona me kan ne nyina kyerɛ no enti police for no hyɛ da ye nyina be hia o police station wo enti aba ye na ye nyina be hia o police station mo kan asɛm no na ye sɛ ne ye gise abusuafo no ma me kuna abusuafo no sika mo de sesa ba bia oda no efi 37 de kokwalebu
eti omo twe ya ni nyina na esofo na ekọ eba sofo na ekọ eba sa sofo no na woni ukunu no ntema yonkofa ben na ye pa me de na me kunu na di ne ho adanse a kire me okay oye ne sofo okokro mu asori a okọ ne sofo jo ena sofo no bi on na ye bibia nti omo fra busuafo na omo ma omo sika omo de ma omo ye 100 million so omo fa nkonko ye de omo ye if one of this says can man sa be ma na otutuo no ebusuafo ena ma me kuna ebusuafo no 100 million na be ma na otutuo mpache o omo che ye che no omo che no e court ye ko one day no enu ano no ena ebusuani no so nipa na anyame ado wonya namba ne de ma me no fanse sofo no nya namba ne de ma me no me bre pansa na minya sofo no ma me hu se sa ebusuani na wode ne namba ama me no a oba sa court wo bi no oye lawyer or court or adwuma or court but na sa court akra asem ni si wachem manya court to be antana so wachem mo ko crime ayi ni wa achem honum na kuro bi wo court to be circuit court high court and say nye hono nye high court into circuit court ai sa na me hunu o mo ka che so mbe free bi nu anu no man free bi asem na di say esi September nim September year last year September 2024 September 19th I don't know mo fra asem na court o ko obi be ko obi ya ma o kasai ya mama ankasa why na ma na kasai ya ma obi ankasa enipa na de no ne kunu ye adwuma na asem ni si wo nanim no kra omo fra bi sa why na na wo obi ma bra ni pagya ni sa mo ma ne betena anim mo ma na ankasa be ma na wo di se wo no wo de say minim di din uko ye ni nyina wa ye nhwemu ni nyina police station uko hobi niko hobi police for mo yes investigation no me hu bi sa e no man ti mi amodi anchira o se be mai wono na agi atum se wadi se wo ni din di bia Michael wode kwadwo wode kwame wate hwe pa cho de bi iti police station uko ye de o papa sofo no a wukunu di ni wan dance no ekire wo no a wodi asem no wani mu a wabɔ wa mane ni nyina no wodi wachi no ko police station ho ono so koye den wo police station ho ye te se ye meti ho ya o ma ma obi ankasa o court wo no enti na nipa no a wodi awu no da no a yede na ba court na anko guninsa na guninsa na guninsa ono so anka de ono no mu bisa no ne ye ya otutuo no nti o kire mu okoto nti o kire mu se okojare na oho no mu ampa nti o jane nan no e na me mukuru ni kata ni se won sesa to o ma ne shavo e ma ne sesai ti eno ane se okofa atuo e beto ball no e na judge we otena adwam so kan se no ka ye se obesan afre eno ano mo mfa ne konkotum obesan afre o ma afre bi e se aminim se wodamu se wondam ntimi hu o ma anya hwe so ama me 6 May ena papa na odi animu abusuani na odi animu no na 100 million no mo de ba say o mo de ma me kuna abusuafo no 10,000 Ghana cedis ni de ba ye asam na kodi aposifo nsem asem we bi na bi ba ha me asem nya kodi aba mu na pemra onyi sika o yenso sika mo onso mu wie ma wadwe mesesa mekase meje na fedie mempabie mu yenye no saa o semre ye adwuma na wo be ye omamba pa na mesoma ye omamba pa ne ahwa mamra ye adwuma ne ya evicti criminals a wo mu na free mu dia you don't take money and come back and say anything omo di 100 million free one ho if a post for nsem yeah post for nsem and omo free mo kan say and na omo free me kuna busuafo na mo di sika ni sofo ni nya na mo di sika na in what sense in chire mu omo de man wo so omo fa nko yi body ni 37 nko kwalebu enu anu no nti se ukunu yesi no na busuafo no ana ye de so mo ya no mo de ne koye sa 100 million de esan wo sa mo twe ni mienu kwalebu ne 37 na sa sika ne san wudi e kire ko Nigeria hobi pa cho man ko bi ye de ukunu kwa kosie no wani e kire ase ye me yesrem ni nko be bo kokoko na ko ye me ho ade de a enfansa me wo me ye ne de a wantimi anya me ho ade nti me busuafo na ampani amama nko but omo pene so o tia se nde woni ne ntena ho e dey ntina ba e dey na pese ye bo ba cho de me pesa mo bo ami ane se me ne kwala ne de de mo de woni ne wo se ye nu
dear madam, could I go through that? Yes, I'm call. Me, Juma. I wouldn't a number my and way where. But that man couldn't no fault and I was a penny. On an amoka so yeah, Juma or call to know. Your friend was saying you ran over your brain on Yakasa. Sofo no na say ye dia sofo no na metie sofo na no asem de di kan ba so me wan number one me ba say asem o say de ntia ye mpre ye ho asem no ye to ye bo ne enunu ase no a na fe ye nyanyina so obi afrim me kire procedure me no me no be fa so a asem wei sani attorney general ho kwa na be kwa wie because obi nti menyi ntum say odi awu menim se de ye ko ye gise ne tiem na ya mamranim fo bam na ya boa ehwe ma pepere yo eye adwuma wutima se it is so for an account me petie adekura si wo police station o me petie police unit bain na asem no koye who were those investigators and I see the form mu investigate matter no na ko si say case ne docket we here ye be ready free wonu nyina de aba wutima se but next time don't be adamant men yese wunim he fi se yakum okun ye hu ne wokun o ma ye hu o mukura wo mu preso mbe hu we ye hu no woni nam yi control achia just because if they work an no kure se ne hu nipa bi na ebi ewurawura mu na naka asem de court to sheda se de e wa yi eye mini court adwuma na eye wa hai aye te se court wa pepepe ye tena asem no so a ye kɔ ye chi kɔ ye hwemu na ya sade nipa no aba ebi a na enya new development bi eti na ni se nka ye watra sa na munsu yakumudishe mwantimi mpelo ya biase wankasa mamu evangelist asem no edika batine kanu ayedin bosma kontra mesu ya na misuma wiyo bo wiyo misuma wiyo odazani na madama ha papa bi wagana ha oye difo na memo bi onso ye difo okay wasu ni sika otiti se dwanti okay mare kai ho ya sa kode asara pronuncie sala sa wasu ni sika otiti se dwanti na wonnam na hakwa asasi bi okwa uti akuti mi chado abekwa unifo na nensam no mihwa asem ni tina me hwe ne nan no efa ba bi no akwate sa ni kun fi kuma no eno so kan ho bi do anyo bi anyina na chi abusuafo no ye ade hia wi abesie ya de ye dai abusuafo na hunu se obefu wale wo ma abusuafo no mo ntesa malik omo hwe omo moja owi ase owo na se wan hwe oba chiri kwa atembuom onka ho onka ho enti naima yempi ati na yensa enkwahwe abusuanu ko tadi asem no no kure ni otena so yesu sa asem propro wa no senkrama ma no nso adehye ni didi wi a asem bi wa kroma abrantie bi na asem circulate ewo social media circulate anya circulate oh na hima Malik can say yes Dabi tie brofo Dabi tie brofo de ne old ayi circulate ne ye new version where your old version okay yeah oh coach akofa abrantie pacho o de suspend ho no mama fatem fitire ho mama otimase iti radio no sana akoye na ti ni bi ni bi nti abasa na sa yakwa asem ye di ni park so ansa na kopie nti aba ni se ndia na ma daruma wadwan to awidie ye kotwanda danka yentabom na kotwa we kuro ni wi okay so de beja word nso ni mpala no ho ba ya no de beja word a she me ma ya na ya me ya oba ayi engine room ho no o kana se nyina na ya me ya kakra nti wada wo ma utumi ye bibi kakra ma nka be me unse na complaints na o ye ni nyina no e alert yes it just say ye ko ebi kwa na e be kwa positive no kwa na dia na ye nhwe nana piao wada ma nana we de wo ba
kene metie ododo na mpese minya bre say me din na mode ama me say hema for some so pa o ma na abo me hema ketwa ina me tie adwa so enti mpese minya bre amiti wasem ne yi ana oda ma ekina na metie wate pa chopi why we dey mkura ko to dem ana ka beti ho kaka beti ho kaka 2 minutes enya nkomodi atintin bi ade enwa ho okay we dey ma menti na hima fefe me da woni wa bebafo ase na me stram na utia me man hima so ade atọ nani e na na se ebura aduwa ade atọ nani pa ye ne ma yesu enso so meduru ha wo se utia no san se mo a no hwemo sai pia na me stram ebe na kakra ni na me de master my rehusam eni me ni bresam ebi ebeto mo anim na mo anyime ama wo so me mu eni ko ni se mo de hu duma nti me menda yi ena minya monkra se memra na sam no mo atimi apempen so a kuduru ba bia em se ni gisam nti me ba ya na enu anti na madaroma me waduru ha sentina on se ben so menya de wo bem ana me fa brofo mu ba na because me pesa emfa mama me kan twi me pesa me tro me bo na me tesa asem nim na me de ma me ye fefefe na eja yewura na man hima tia o nsa aye kama enti me sama sere bio se me bo mani a kire wo ekina me to me bo na madadam ene wadawo manka yansan emontra wo kira no okay ebi enko nachi enko na de chie aha okay nti nka ukua da be ya na ya wadane mu de metu bia no madaro ma jo ebe ya ma pa cho matena na wadaro ma aka ne sa matemi so why me da se pa se odi ni di amamme wo mo fedo me da se wo abedwafo mo badwuma nya me sramo pia me sramo pa mam mu ahoden amen 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 pa bebama kabibi kakre na ye we say na baba na sam no kwasam areho eduru me bia wuni kamafo a ya na eya ene ni pahwe na fom na ba me so akwakoye hoho enti sasam no gisi ewuram na ye hu se de asam no pomasi bre na ye hu se de besi aboa no na ya kana me ogidie se de benya solution ni de ama no okay ye be no sa pepepe ante bia na me ko doctor nchen na me ne doctor akwa nkomo na ene matade ye me ntoma ye hwe kaba no a we no e say kutu say denche what I say sa pepepe na ka clothing na wadwidwe me kama waye me yie waye me fine na sa we na am pese me to ma doc me ba o si a me pese me to edema eye na cap ubetimi aye me good oh ubetimi aye me fine oh ubetimi asie me odu ya na kaba mpacho owo eye not suncheso akakakra bi ema wadru eye sofoline interchange no hono an Anglican sorry die no hwa ehwa ena na kabu wo hye mesi for you every event biano obedwu style de efe kama the number no ena me de mouse sia na ya wafre no eye 0244 592 661 0244 592 661. Doc, me mo kwaba. Na pom to say. I don't kita ye pa. Every sound with that. With that say pa. Doc fire to e na ja every monam. Yeah. Bia kuru ha ani wiase ama ansan nyina ya boa ama yare aye krankro afiri ni paso so so bi ho yare ba ya na otoba ha o ye depressed na eya na otu ana mo hospital eso okopa yare hwe na hospital bi obekọ na anase no bi obenom ne kra na ese kofa yare
say beni ni padua ni bi o abra wasa nka kwasa na yare no na sa ne ma wenyi na na aba faith homeopathy clinic sa how wenyi na no ba de edi kan ye pra ne say ye detox ni padua no chese no bi akono no ye anya adwuma akoye residues akoye sha obabuom o kidney mama ni padua no tinka say mu hihye obo ho anemfe o say mu hihye no na say mami bi ba ye o say for years o tinka pass anybody no e mu hihye ne pa no ko hospital bi ayi ntimi modi adua de man no obenu man no pa de awie kra no awie awia obe da no awia de so ba faith homeopathy clinic man e do ba ko pe for months, almost 4 months. My mother said, "No, no, no, it will faith. You can't detox ni pedua. Detox no na mama be we be wo dwom wo because eh dia wo ba ye do na sisi nsu. Okay. So dem di kan kan fin na abedua ni pedua ni mu no. You di kan twi fin ni nyina ti nsu na ye fresh. Eh clean. Okay. As we be wi no bo nsu na ni asesa. Ano na bakwa na ne kala na ye hu no. Eti no wi se obrabo no. Sa na ho akakese. Okidi ni sa na ho akakese. Na ni nyina ne be hwem no sisi anade ba ko a ye prudent rampant ade e fe no cholesterol. Nkofo cholesterol so kosoro obu ho an moja ne triglycerides ne cholesterol no especially bad ones no e kosoro mo to one mo tin ka say your friend say ne bo e hyehye no o tin ka say your friend bi leg cramps so on level ground I want it they say bi obo people bi and our footsteps bi no the calves na nantu ho no o tin ka say mu ye ne ya emu ye ne du e ho twetwe no ne body ni nyina twetwe no your friend bi xanthomas so pagya ne say ya cholesterol no ko skin na se to those who be pagya ne say no na body no tiegu chese ni padua no cholesterol na doso na aba faith homeopathic ni yes detox na bibia timi ya kama wow the faith be tingling sensation on sa no na ya na fem no ne sa na twetwe no ni padua ni na ya na twetwe ni be wie no na bibia ye dey aye frenchem doctor say dey usi kika asem no amafo we yo mofo a wo number no number ni to dey was ye kan number na edidi djuma eti phone number na free screen is no so koso take advantage ni be wura so won say bro nya ba o so bia de yare be wura bro nya number ni screen ni padua ni ma yo hu yare ama ho aduru MTN number na edidi djuma no 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and your go line is 0275 96 94 14 0275 96 94 14 tinka seni na ya oya wanya accident bi wan treat ni ye wanya we say bacteria na Friday say take arthritis bacteria na rewura mojanim enti wuti wa tinka so wa poso so ya oya ho no limited mobility be a ho aka no ntimi emfa nya adwuma bia odofo ye to yansa for say bra faith homeopathic clinic ade e fa no pain die what side faith wo dia na mi be a wo cause wo fidie aside no yesa wo nuo ayenuo nkitenkete no I don't know man be hepatitis B or so 14 good years and diagnosing hepatitis B about faith homeopathic clinic ko be ye man kwa viral load ba ye no hepatitis B na fin moja na wa so munro nu so kwa no unya bi nto ba bia o exactly homeopathy adru the woman say ye hwe wa ehun yare a ye ma wadru tina de biam ka se faith ye ho ye nya pharmacy o ba won kan wasem kra no ye de otu afidie ni so ama afidie no screen body no bowura honama kwa no bebi ayare na koka no na wa immune system no hu so na ekoso ni padua nim no omoja no na machine na kire adru enfama na homeopathy remedy ye fe bibi potency ye twa adru no e kire ahoden a ye mfa mbowura adru ni ma ka ni padua na o se kotu yare mama faith ankasa mama we die mama na boa Ghana pa papa nti bebi ahwe bi akumase ye was fantastic ahene makokobin team honum uwa akra wo wani kire abuya junction Antieku junction hona na Santa Maria ye di adwuma ho takra de fo nyina hwem importamu nyina mo de mani ba kire Anaji police station bogo so ye old Asida clinic and aboga abronsan e chi open ko fo bia so landing managers road police junction na we dey news flash ye branch ba ko e China ye bia no if you say homeopathy and I hear baba what is obi etima to kwaya ko bi ba bi o say bia no bia no say am no ka say kwa ma me ye prophetess be obi ya de ncha so nkoma on doctors team of doctors bi o mo start adwuma China say me refi any December mo famenti ano ye de mo meti ano until say ka say yaw dia ya ne China for na collaborate who pays acupuncture ya na mo say dey okay spare me 1 minute na what yen hwe mama faith we Ghana hu we your friend Ghana be drab we chenya be chenya ba Ghana that's right we are taking Ghana higher
na mama faith could be a faith homeopathic clinic. I was a tembiano or dynamics. Oh, wow. A comfort to okay, and that's and that's all. Yeah, my God. I'm a quite yet to my phone number is here. All right. MTN number is 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and the line is 0275 96 94 14 Kumasi Asantase Akinema Kokobi okay 18 hwa from yare ni namra emra na obenya ayarehwe faith aseye na doctor ede ewura no enuro nketoa wotafre no na wo ho bae wo bomoden pa mama bebe wo bia me de me chia me ma wipe December dem that's right fam ko na mko detox me na me nye ize nye bete okay eti abusia bia ya treat ye ye betwa ye ho na ye koba de aka de nyina abegya fo ha ye beje wo so wadwen kire no ye ntwa ye ho emra sese a Nhyira 104.5 Agosia Ohemaa Malik ne de Malik ama wate hwe ne so na ma bibia ntuto yi na nakoma mrafo Malik the sister yi ja Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism. And I say, when you're fantastic. No, Pia. So say, dear, we in charge when you feel one casanca. Lossing the layman capsules. A mouse is in Koto Juma yet ding. No bread you must saw with shanka sanka. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mister, and let's see you. I'm always what if you want to take your feet to come to I say for semi boom round see dear someone. Me Matentia, Lawson Locke, Mister. Lawson the layman capsule. What your bem? Oh, you're not Lawson Law Care Mixture. Lawson Delayman Capsules. Do you know what you feel? Delayman capsules. A member didn't feel do what they cronk one and a Law Care Mixture. So a painful a ma woman for anyone I want in fear do what train son can. FDA Ashisha Sa a Jedian Kratoimu Adia to Muse Eye. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. The framing master Amwa, Naso Framwa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. A Juma Yen Hana is spray car, airbody waste, a spray car. A yet inside landing, kama. Okabi will have new spray car. Medi di prosper. Me my papa na medi ayedin.
intimate Ghana for nyina mofa inhyira so na momboae na membenyi nyepanyimpa na nyame behyiam Brunya said rubiemo ye mofrey ye won mo den eno nti na me Ohemaa Benewaa me to nsa fra o sadie ne kura wo eye mu eye anwa eye ntoma eye ntade eye sikade a me fa namba yi mawo na kakra bi ekura wo fi se na me asem ye ti asese nia wo de fam no o de fam awurade na nia wo de ma no wo hye na na mu nti ye kura wo bi aketo bi ensua namba wo beti media faso ne 0550 068822 0550 068822 Edi ebeba no eye insure donations obeti me so de odi enwa fa Western Union announce say MoneyGram e was 0552827834 0552827834 yesrewo yamofrey wonum dan me ni umienu sa feyin so wo niema se doso se yeketua bi na opese miankasa me ba befa number we so na obefrey yesi 032208357 ofrey ne a baby awo bia ye beba befa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mofrey afunumo ma won Medi di plaspa, me ma papa ewu na medi ayedin. Intimate Ghana for nyina mofa inhyira so na momboae na membenyi nyepanyimpa na nyame behyiam Brunya said rubiemo ye mofrey ye won mo den eno nti na me Ohemaa Benewaa me to nsa fra o sadie ne kura wo eye mu eye anwa eye ntoma eye ntade eye sikade a me fa namba yi mawo na kakra bi ekura wo fi se na me asem ye ti asese nia wo de fam no o de fam awurade na nia wo de ma no wo hye na na mu nti ye kura wo bi aketo bi ensua namba wo beti media faso ne 0550 068822 0550 068822 Edi ebeba no eye insure donations obeti me so de odi enwa fa Western Union announce say MoneyGram e was 0552827834 0552827834 yesrewo yamofrey wonum dan me ni umienu sa feyin so wo niema se doso se yeketua bi na opese miankasa me ba befa number we so na obefrey yesi 032208357 ofrey ne a baby awo bia ye beba befa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mofrey afunumo ma won Medi di plaspa, me ma papa ewu na medi ayedin. Intimate Ghana for nyina mofa inhyira so na momboae na membenyi nyepanyimpa na nyame behyiam Brunya said rubiemo ye mofrey ye won mo den eno nti na me Ohemaa Benewaa me to nsa fra o sadie ne kura wo eye mu eye anwa eye ntoma eye ntade eye sikade a me fa namba yi mawo na kakra bi ekura wo fi se na me asem ye ti asese nia wo de fam no o de fam awurade na nia wo de ma no wo hye na na mu nti ye kura wo bi aketo bi ensua namba wo beti media faso ne 0550 068822 0550 068822 Edi ebeba no eye insure donations obeti me so de odi enwa fa Western Union announce say MoneyGram e was 0552827834 0552827834 yesrewo yamofrey wonum dan me ni umienu sa feyin so wo niema se doso se yeketua bi na opese miankasa me ba befa number we so na obefrey yesi 032208357 ofrey ne a baby awo bia ye beba befa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mofrey afunumo ma won Medi di plaspa, me ma papa ewu na medi ayedin.
nti mesrɛ Ghanafoɔ nyinaa momfa nhyira so na momboae na membɛnyini nyɛ panyin pa na nyame bɛhyira mo. Brunya said Rubiemo, ye mofrey, ye wonum day. And until na me Ohemaa Benewaa, me tun safro said ye ne krawo, eya mu, eya nwa, eya ntoma, eya ntade, eya sikadia, me fa number yi maw, na kakra bi krawo fi se. Ami asem me yeti asese nia wode fam no, or the fam awurade. Na nia wode man wo hye na na emu nti. Ye krawo bi aketewa bi ensua. Number obeti media faso ne 0550 068822 0550-068822. Edi ebeba no eye insure donations. Obetimi so de odi eno afa. Antie wasi patience wako stubborn academy where yakoda boni papa ya chese enye asem ketua na nasapon wasi enti wenya Ghana ni be mebia ma me alataton ena wodi wani kire ya Isaac akroma se wo hwe ye da se wo na ba wasi asemi de hwema bufu kura keke sika branders he wodi 8000 ba be flex ha wanya papa yenim ne opese wo ye nyina wodi ba se wodi be yaye sem kwa sika no enya odia oboa Facebook for na eka enye mea mamemra YouTube na menken kan YouTube comments no so kakra enso mo so na yenko Selina Lewis was say hello sis kododi a was watch ebusu ne nyina ye da se Olivia sorry was say ye Ghana edin Foster abebio was say asemwe asan babiem ai we friend ma asana aba na mo ka asemeko menyanko metete nkwanchen he ya Malik obesa aba nti yede ye wa ye ji obi ya enti no Rian Kafu was in t-shirt from akwa wo bedum bagin dum pacho ai enu nti ne wa bibi how na oba ne kan asem ma na akọ na still bibi how wo ba ye beje just e bro so ansa na ye jawo life e de ama by fact was say jawo mum yenu jawo ba no no ne ntwe na omo ano munim ne omo ye kodwodua wo se edie ne nkoa ne bema ye hu se akoda no ye ne ba na nye ne ba Foster bebio wo se akwa wo problem papa we ya samenti no so wudi akire ba Ivan Skumsen was nowadays pa de boys and girls no edie nkoa na moje obeyi we stubborn oyma many just said ye we see handle case no manage ho pa Juliana Abe was man 1 week pe no family 2 weeks ni de wa onya de wo chire and no David Fosu oso oyma papa bi mechia wate erade nkoso ammo mo ho ban na oba no asem no ya edo so ne so kakra making kind eno no menko abedwafo so na many wonu mo nkasa lady na what to say maybe I fine. Oh, wig and so wig come. Yes, wig come. Okay. Young Quen, come on, who do you know? Won't Kasai. I asked some a brandy as some main brass kakra. Yeah, wow, down. My body, me she, my nigga. Is over was so papa. Wouldn't I obey the answer? Yeah, tell us, say, try some. One moment, no, they meant to be handled. That's a 1 or 2 because we don't walk around meant to be handled. 1 or 2 20 years or Japan, some also. A young bearman last summer or can a muya ram cacranum. Kakra mekanisa ono so ankasa na apart from say adwenboni eya ba ne tirimu ono ankasa ne health kra so ye at risk because we heard the wow behaving ya high cry ya see kra sabi en shadanya nti e show de na wo da so hye ye enti say awia we opia bonte a scotch pa nyezi na abrante na say wotimu say no ono akasa say me wudie mu de ye no no anim atenka wote enti oba pa ye to ensa ene wo kasa ye na yere no me refi ni de patience wa oni ozo ko de o the patience na daroma onfa abofra nembra na when hura no anti oba ne sense say oba ne usuru so we de baby odia baby say ne big mama e pa mu kan no aha ye nkum nipa ye nchichiri nipa ye de ye ne atudie enti wonfa abofra no kwan bia so me de na 2 weeks na mo kan na me ka say emuwa so oba no kwasam pa sa wonim say abrante nya ne ba kawe
crowd they won't shamra tintin be. I said obusa say yes of my bills. Programs that any say oh okay. But only akoko da in print that very. No kwasam na mum no otimi na branti so. When you the family because you know maybe a yen but ono nim and I want to up to anu to so about parents or abe threaten on my life and so try ya ekupa and when you can no for friend mra ni ma branti so enya ne fa on na Facebook also enya ho ahoto say ya did some no asam na ba na yen solve we ya ntimi ka say oh na say na no de no kra de o your ma dwen no mu che enti eye nyina aka ho ya be boa no say o kan na bibia atoye yo mame na ho ye weekend you go Germany na na me go France okay o tu fia da no me tu fia da na nwumre okay me di na nwumre akwaba ya me di yenkoi Ohemaa me die say the patients dream Malik the fan baby me pepper on drain kakra by say what you see okay because we have Malika what hard dream o baby no pay for some pakodo also no one can sat and was mansia and I yen sa should ban be the crowd me pay me bo man ni say onya de mo nko prison yeah because the all you know obetimi aye bibim ya china to e was sad de nti it's me the way a patient say drain no my boy is mama no my ba head your fancy okay oh yes and the very one must sponsor any abreu oh sir oh yes and I say oba no say Malik bomo wo ha no Malik subaya wo de te ha no oh say time I work say o ma ne be ma ne kasa no ko ya bodam ope wakonwa ni sa wo ya me de papa what's obi pe what's your infantini won wo ba na infantini won wo ba ya wo baby wo ho a wo ye dwamanfo dada o baby wo ho so ade wo be ye no no ene be mo aye bi atua wo ka okay se wa yi no na guna ni ma se ena je wo ti ha wo keke so no wo ti o so fa na o sa so tẹ̀yẹ́sì àbí bíní mu a mi dẹ̀ wà dúró nọ mi fili pọpọ. adé awo yìí ẹ̀yẹ wò. ọ̀ ní sẹ́ ẹ̀yà mo bí ẹ kọ́. bọ́ọ̀dì ẹ̀sẹ̀ ẹ̀sẹ̀ ni wọ́n di bàbá na mi pa ẹ̀sẹ̀ ẹ̀sẹ̀ ni wọ́n si adúró nínú à wọ́n ká ọkọ̀ nkran nípa 4 1.5 1.5 ilẹ̀ náà 3 million 3 nípa 4 ọ̀pọ̀ mi sẹ́mà mà nù. wọ́n ti wọ́n sẹ́ wà ágẹ́ àánú wà yẹ bí ẹ tiẹ̀ nìka. mo bí ẹ ká nù kúrẹ́ atika. Okay. Ensha se foforo. We be another place. Oheneba. Naima. Piao. Unkwaso. Na so ko hin weekend. Oh, me ko yi. Saskatchewan. Maybe me ko UK. Eh, o UK. Sa. Okay. No, say so for me conking case of the cocaine of a okay, would you happen to dear? Okay. Miko UK. Okay. UK. If I hit you and yeah. Okay, KLM. Me fa KLM. And a British Airways. Okay. And we are na wo so toto. Aha. Me kwa ni so no so kwa no wonte. Toto sa. Naima, umpaso. Nhyira wadi. Yeah. Yonko nhyira. Amen. Lenya me ho de ma. Amen. Nyansa nti. Oh. Yami be mu adi. Amen. Naima. Na de tie ni. Emadia. Okay. Emadia. Pacho obi kasa mo kasa. Ena eduada majimu. Naima. Emadia. Emema kafra. Ema bia misuma kafra. Ene minya suma ka mesu. Ene suma ko kawo. Ene suma ko kawo. Kwanya ma de mema faso kafra. Ema ni masem ka. Okay. Ya ko ka kire hwan. O ko bie wa no ya so ko no wa wale. Emma ku nyama. Ya bi dama. Bi ke o mo ni jacket. What's your jacket? What's your jacket? So your jacket. Obani between my bema cause a situation. Yeah. About me, my bema, and my yaka. Okay. About me, my bema, eh? I put an
fufuo de na busia oba to me masa be ba ma bra boy miserable miserable okay oba to me masa be producer ba ma to me wu abrekwa ne bra so oba to me ma ba ma bodam oba ma to me ma ba ma kasa enfri ni trim order in court akwanya obi kasa hwe dia ga ne ya boy no na ye me ya likewise my boy here to me is go TV so because a person here tell you about Obano the Obano be back from so Obano you know na kasa okuru ko bo ni side what am I say what my Malik akonyo tim ba ma wa to na to ase ama ne to atete ntase na achi what am I say oba betumi ma ba ma seven producer wa dwene nya adwuma likewise akoya oba betumi di wa fa so likewise ne oni ana that is my anthem what am I say oba to me ma ba ma hom ya so for na tumi be dina puppet so Moses no ne afra no memuna enti uti quotation ne pa utumi nkyerem okay what kind but adwene ni ho okay oba nti obi de ne kapem ne yire oba nti seven producer presenter to me betena konso anim utumi echichim ayi okasa wo wotie radio no tumi sa presenter no ba ha no likewise police ni tumi boss to abeko bia no ni ba ne ya bone ne yire ha no me ba what me ba ye piesa ya gentle sanso efie nyo anche wo be she jacket na de bia amanya botre yesra wo mo ye dan wo mo amanya botre okay amanya botre jo ye ni ba bia ko jo mame nye wo so wadwinkyere ententem na ansa na no wonim pefe se yabo dawro no atonkra no ka kire mo se eja madawro ma efie bebre ni na Insura FM ye de sa dwumadie ye si ho Insura bodo ebre na sa drubiemu o bronye ba onim sa dwumadie abo nipa bebre adofo emofra wonum ni na wonum ni ejanom ena dwumadie ahwe wonum orphanage homes e wa Ashanti region ni an outskirts a wonmanya dwumadie so mfaso enkoda wonmanya scholarships ahodo atimi awie school enam dwumadie we sei so bronya edru yesa pempen dwumadie no so menu mienu ye kakrawa ena ye de bua sa dwumadie mamofra no nso enya so mfaso da mesidie wo be yie no oyi a fashion tirimu se utwa susu no ato hwa ma Awurade na Awurade nhwe ho na won hye wanam wo de hiadem eye nhyira bodo dwumadie kakra bi ekura wo eno ane se wo de ba hye no nso entoma yebeje emu yebeje anwa yebeje die ekura wo bia wo niam bi wo store wo dwom bayire bia yeje enti wodie ya wode ba wonua ne die a wode ba simple takusa se sika ho ye den nanso ka hu se fi January besi sambre minu mienu eye Awurade adomu ede sika ye di no se no na ye pe ya enkanya no ne bedie nanso Awurade nam na wanwa kwa so da wo ma yenya bi yibibu a echina officially echina da ye the numbers ni nyina betu dwa na afi ya hyase biatum wo dwom na wo hwe yen wo ntomafuom wo broni wo na auto ka wakoma se bill bi na wo de ba fabra wo ba ebe mo akwanya na de wo so da wakoma so no ne Awurade atentam sa de a me de bebo nhyira bodoi ne me hwe ne mu ne Awurade ye ma me eno ano no midin edi Ohemaa Benewaa no me ensa bo na wo hu Adom TV na ye ne mu edi enkrachena simanum ebopa donko ho ye besan aba ye da mose ene madaje ye to so wa ha ko se no me ensa ebebo apemu ma me nko ahoma no so na menye wadwenkyere 03220 835 pacho mitimu biem 03220 835 mami nkwasuja na ho na asoko me fade ho hello midafo me pacho udin baby afrefi mbache frame Oliver me kasa free team oh bra Oliver pacho yonko ene de manye ka echiru ne de me ye PSC ne de wa ye PSC and when be Sammy, so be so be as a weekend way work on you. Pacho now so call him. I made them call a Manchester.
Wow. Obi obe friend na bia beside baby a weekend why? Why? Okay, mami come ask so tell. Me pacho. Your friend is saying Malik wo. What the be hype your friend is a program na so first. And the second, wo hu say uti ho no. Onim say we akata girl until what the akata ni be e be fa we ni so. And we dey guy dey say wetin Nhyira FM. That girl ni be ba ni men fa girl ni Malik emma program so. Fa girl ni nkwambra program so yes sir Malik be tete o papa. Enti omuba Malik ntina fo mu ya mo nko so sa problem no wo form. Mo make example so yes sir Malik be tete o pa. And secondly, this Malik say Juma Ben woye. Police are Canada. One sanko for nemani bida. Sanemani yina so bisa Malik. Na share ni record because Malik wonya abwa body jo. Unkoni baby a wono na mko investigation ka krebi na munhwe ni lifestyle. Girl no wa dribble no wa ni suli ya papa papa. Mani je girl ni hu papa papa. Girl no me filema do pa de bomi se mama no. Se mani nyina ni beti se a o anka mema anka me boda mani ni na wo se man e boda ene ne mema na tititi akunya na wotim no wokum wotie condition mo so ewuro de no wo de wae me da masipa okay see that's it right Maria hello wo fu say pata fam ti say me wo ye me do ante ba taw e fami malam Muhammad Mutala Yakubu okay ante malaki mo to retino akona ni eduma mo to retino kesa ka be so jena e ka wo do the situation account me what if ko be ko fa bana sawari obana no na me ti last week na ta sibi ba ya odo ashe e pe ni be ko ba o papa ko ba fi school say onya ngwaji top man ko no e what do you say bana no e ti kesi ga ka ti ga na to mo case police for yes no ana so fa kan to na malek no mo fa na no so be seni pa ni ba so ko be ko ba ba me what do you mean o ni ti mo ma uni no no but we do ko bono le ka mo de ka yawo ka e fle ko be ka aka so many times e people for we to what mo so ko we to do ko ya so no de to mo za aka sha ho anamsa anamsa o so so peto mo ka ho o so mo ko me so no kra bukra o de sadi ka so de de ko ku je no e fle ko be sabe for we to do aka fo e ka tell mo de ka mo ni mana lampa chawo ka sa free wadama de ka so de ka fi ba tell tema to say ya patre okay na woni mama dada na mo so be for we ma to say woni na dada mpa chawo mi no be do o si bi jefunu for now no fa ko ni to sa di aduma okay hey yo malam pacho me da say any wa dwinche right hello oh me ma hen yeah ofa oh me ma so mo ko fiase no taku oh me mama manu abedwafo nyira amoni adwuma Nigeria baby a wo bia mama ntia champ of box ni pato mama ntia mo fa oh me yenu aba no oye smart papa o so busa ne se wo he wo se wo nche baby a wo na be ma na baba be tata no enti obey woni be me tia sunwie mu a mi did say who in FM obedu media friend na wo ma ye tam god baba kwa na ye din fi sa we boy na hunu na ma wo pese boy ni kwa be hunu akira kwan enti ese mi nua ba no abedwafo na ato ne nsa afre wo ekwanya on be fa so a wo be promo wo be bua ma obi aboni bi anka wo no wo mo be ye enti ese nua ba no se ye no kwebe dadi no be sa no wo sa akoda ne nya ne dia no wọ́n mìíràn ní yé die ní láti àkọ́dá ní yẹ bẹ́ẹ̀ máa náà bẹ́ẹ̀ tẹ́ gàdá fìdí ẹ̀sán náà ló dèndéndé náà ẹ̀yẹ́ ni di ọba ní sùnmọ́ àfa nù ẹ̀yẹ́ ni yíyẹ ẹ̀nà ọ̀bra tìm ẹ̀pẹ̀ ntẹ̀ sí ẹ̀nu àbàbẹ̀ bí wọ́n bíà nù wọ́n mìíràn ọ̀bra ẹ̀bẹ̀ bọ́ nù wọ́n bá yìí bẹ́ẹ̀ dáa sọ wọ́n mi. yóò wọ́n fẹ́ kwata yẹ so yẹ da sí hello kafra hello. bẹ́ẹ̀ dọ́ fún mpátsọ́ wò di bẹ́ẹ̀ bí afẹ́ yẹ fi. mẹ́ni àbá mpátsọ́ 2 p.m. ni o. yóò asante mampong bọ́kọ́ dẹ́. Ebenezer de radio odi abedre ni namba cha mo so mo ho ye aha de boko ye ho ye pa e de hwe tempo nyankopon ase na minu abe ma ide e asemo mi amehwe na mse na crash nti awuhuru ne no e asemo by Nigeria lady na sem na meka kakra
mesre ye minu aba waso asem no mu de e sure say baby a no kwene da bia o de beto ba minu aba no so na o se wo ka na asem no o so mo ko Nigeria de funu na ko no wan kobi ba ye besre busuafo no because say nso to efemo eden omon hwe no mebo oba ne akra no ne mfa pepe ye mra minu aba nya me nhyira o 2 pm akra Yo, Pia, ye da say a pa. Hello? Hello. Enough fooding, baby, I'm free. If I tell you some and Tracy Jackson. Yo, I feel just about what there, Mama. But a bunny be anywhere. Oh, Mamma and Sion Quay. On my first and your miss Oh, only what beg your phone, you know. I mean, your case, pa. My family leaking, and so sunny so. So much sunny so. The part so ababa wa no wa na bogi enti okwan oba fa so a wo ma wo mmienu nyina amanimu no asa kwan no so na du djuma wa kire se ma efi na atete wo na menyo okase open se wo be yakase pa amen Mama me that say ene wo mpaye no. Okay, hello. What na we say what? Oh, kafra. I do we gonna no papa almost one. Ombeba. Mama tia me am wo kwase akoto buku ya Kylie okuni for America me asante achmango. I may be good for market. So kobla black question ni Philip no bad you am cham na. Mo pase. Ofa. Maliki. Yeah, the dress no. I will get open Dubai. We see play one of Bahodo. Hey, I sempre ni Male. Nhyira FM. Edi Obano zo oka oba you know. We do your fact here. Oko bompa pa di Male. Who the na wati? Many bucha pani block me. Bucha kan den san kan na. Wati? Ada ku na mazu di bia na mo pa. Atlao. Okay. If I jump on you, that say hello. Hello? Nothing. Hello? Afternoon, darling. Would you baby afraid? I tell friend Hamidu, my Casafuru come to. So you could so there. Madam Bako. Now, I like a dear say, as already tried to buy. I like to the jacket and buy. I'm a child. I feel it. You can have a now, Obai, our Nigeria need. Or no, Obai, your brother, to see a fan of Nigeria Moka. To see our local here to our good. I want to know tonight. A bit of phone, almost to Nigeria near Internet. Almost to, yeah, to see our dear, and no more cars. There was almost out of Dana Subject and Mudiaco. That's it. Yo, Mr. Medas, my family last caller. Hello? Hello? Medafo, what do you baby afraid? Hey, Papa Bacha Yanko. Familia Najima, my father is to put you as I have Tao, mate. Mali be expect and almost you. For this time, no, so we know we are. Nigeria, and also who to the Jamia. I don't know if you will tell what you say, if you are no moon, there's almost kind of down, another so the group, one another. Jamia Fatama. All here are now almost here at Samaru. If you will know, I met 1 week in a while, I check we are the Palazzo. Chop us out to say. Mema no 2 days of akwala ne mra no me die no na kwati emu ya le salia be ma no on fa ne ho de on fa ya na no di me da se oh meso me da se mentimi emfa ofrefo bia ebie mu nanso yakwa second case ya ye di ho nkomo yi ya ne mpempi ye tatufo odoro de wo ho nanso hwe from northern region we twemwa to Nigeria
ya nya wo ho ade ebusua ammo ho kaye wa ba na so wa mpre anhwehwe ama be ma no wawu agyankoda mienu agu so ewa ha ma yakosie no wo Nigeria eno da ho na sampani ampasa de wo ka no so tesa se wo bia gye atum se an mensa du ni me de pemebo me ana me bo ni tue ekunu mekuno na watimi akokot ma besi ne kwa fini yemfra asem no biem na se no kradia ne na Ghana he na ekwe evangelist bremo yankopo insha na ma de tie ni abaya na asem na se mareke de ne nkama nwie Maleke na asem no aye na mareke de na ma nwie Maleke asem de pa na pese ka de mpese me kan se emma e wo suban bi wo mumu a omunyai na ima emma wo suban bi omunyai sere wo mo me pacho if you know you are not among of those who I'm talking about they are them na you better stay aside you see emma wo suban bi wo mumu me metimi no me ba walo ene wo se wo wofa na wofa no die akwara ni amareke ba tie akwa picture na utim se Maleke yeah Maleke ba na tie Maleke de ye no na de ye no Maleke de ye no eno na mo ba no suro na tum so no usuro so na utu usuro ka first na na sen ka we de okay oba betimi akeka na ni mo mpew but onu betina sa because of onya free ho okay oba betimi pretend ya ka the most pretenders our racing in anima okay. Oh, my sister, you better calm down. Objection. Please. Exactly. God bless you. Okay. On papa to make a carry him to say the what to. I you do be bia what you free ones no. Na do be ku nu. Hwe de awoye gay, hwe de oya boy. Dem gan ya Mareke na yo. Mareke suban ne metena se okobo oba ne maame ne papa ne ne action Mareke me metu okura mi soro Mareke the one action ne na de ye no tie no but oba no na me ten say wonim say na ba ne tie what that na true yeah what am I say na say you was do 8 million watch it 5 million watch it 3 million watch it asa mana fa nipa 9 Africa oh what's service pacha Nhyira please can you hold them for me okay hold yourself what am I say yeah what will be Africa afa nipa 4 and not from here to Accra and na sabe e ma bi na da for sa wa foka ba be do Accra no odumufu na Mareke take action na se tunfu stand ba wo se ti asema na oka o se o ya sa na no bo wa and Mareke anya bokere oba de ye mo no na mu me pesa me kire se otumi hwe oba anim o yere oba otumi hwe oba anim na ba ko nanim bia kura amfam obi sa yere o se me wo fa wa ugo ame na nanka abi ati adi ama to me ya adi wo ya wayire ho ama di omu ya ma ma no wi ase anu ate order Order in court. Evangelist. Order in court. Missy order in court. No order in court. What's order? Missy order in court. Hey, hello. Ade. Akonya no eya odia. Missy order. Africa sir. Me too. Yanko. Me chia me mama mansa. Wow, sure. Me kasa me chia me mama mansa ju so sabre wabiem no wanya ko be wurem. Oh. Mama ka na de o ti wurem. Ai. Ya me nsira no ya na otenetene ye. No kreni. Ohemaa yi. Mami. Maleke wo. Woni kase wo. Won so wa ba me. Ade boy wacha mo na. Girl na wotimi ni Maleke kura atena wo no. Wabo me se mama no. Okay. One omua de be ma say hwe ensema mo ka no ene dim saa obi a wo bet ba sanaka ye ni de o sa kura de nya oba akura se mo fa dan nto so ade mo fa nto so e da be pacho ade me stylish na ba ma order ye fa dan nto so na ye hu na dan no efie hotantan nya na akwa ode ne kwa wo mie
I don't mind for some business. What I'm going to use your penny for? I'm a better baby number tonight. I'm a mum baby tonight. And no man is saying, jacket. I'm a baby. In China shots. Okay. Maybe Nigeria nigga so. Nigeria for me be a bagan have a fagan of one ma free. Okay. Say I'm a yeni and wa. A fear be a day no. MY. Na oba nso so sa woni ba matena ya na me hunu bi no madwene say ye half say ye kwata say wo hunu sika na na adwene say ye dwene daachi de wo wani mo yeah say wo kwa na wusu asem ene ni pa hwe na fo mo wo ba ye omo a wonim se bia ye mo wo no ati say sofu bi se mo fa mo mra mo no me pede de che ko me pede de ball life so for de ball life ko ibu bi etimi ntobi e ga konko mi obu ado wadwe bebu but it is what sika di o sa wo pebo se a wonu so wo sika ba ni sika na nso na imara wo ye no ti ka se ni tri morning yeah it wo se ma brabo a sise ni ye ko ni sa da de bia wo baba hwese maami a wode ne baba ya wo se ne ba yire o sa ko ja ko de bebe abepesi kadia ko o ka che o mo se ne ba na ya so no onyira enti se wo sise wa brabo a wa nkwa na be so okay obia ne wonsu enti eyese woni mo amamre se wo yesirum ni wa meye me wade a mintimi bibisi mintimi ni akire na wo bu wani guso ne netena ene ye koso young girls ni young ye si Ghana ha ne ye si etuontoto wo man memo mote dan ba ko da sore nanso ba manya o mo wade a enke nuclear bomb na ato no ohima onu made bi a medwene ho pa me medwene wo papa se bia beti yesi okay enti se me to obi ade kura na me de obi ka me ka che me ba junior sister we me de ne ka say bia beti yesi wiase yeah enti wo ye wo no ma no watutu wachi okay na wadwene because ya wo ne de ubewu ene ewu so bia ne me de obewu okay enti wo ye bibia wo wabrabo mu wontoto ya wo ye eno ma bibiri a wo ye no e wo se emire ni ho manipa mesese sa na me hu wo wiase emire ni ho manipa because me de no wadwene da se be ma na me na wo no e be be tuo ama ma be hia san kwanhia we kodi pa aba wo kwentimfi wo wonim ne nti ba bia wo he wo be ye be koma ye be bisa ne ye pa na busua fo kwa we na onim ba ko mienu pa bi na onim wo mo otukwan ba na wa be fa no no a wo mienu iti kwa na ye ne yasa anyi kola no kwa mfi ni nsem yeah ya bobra no a mo me ntutu no me ye o na ba ahokire na yi na ye de yete ha o yeah na me ma e ma bi pa before de ntra e ma bi pa before de unu kuro mo ti ha oti Kumase oti Asante oti Pono unu kuro mfo na te ha o ma fa Nigeria fo ne atukofo ne foreigners omo na tua anda ye da kura ma ha ya ye fa ma do ti kuro ma na bra ba tuma be ti ye de ma fa Nigeria bi best ye situation se ye titi no sa na ye ma no so ye de etie but Ohemaa ye na wo de o me be yi cities foreigners so be yi naira na se dollar Otumase onti ana abaya bi obi ni China ni bi ne nyam ye ode ne ba hwe mama guari a wo se Ghana fo ma ne pa omompe wo ope China ni anase Nigeria ni se omo na ya galam se na sika Otumase omuso omo no se mu Nigeria fo no genti omo nya sika ne se Ghana cedis no kosoro nti ode nyama kakra bi fi Nigeria ba otonwa sika no ode kwa o se roba no so kwanda gawa omono omonyeska enti abasa sese naima obi sa branche na omokwa ma to omunya bio Nigeria fo na je omunyina Ghana fo wo abayo di Nigeria ni etia kama kana no re abayo di Ghana ni etia otu se enkoye ni bosika ni onye na mi busa mami anye bia no ne be meti se no so omo ye adwuma na no onye adwuma ni bi okasa mo meti bibisa o se one be ma no nyina na nse galam se no omo ko fa ba na omo be cross bibi something that means now no so ye adwuma enti se wo so che se so long as baby be ma na yira fa nyina wantimi am mo bra bia ne mo fra mienu ya se ene wu be ma yin chi bi ma tete asema ba ya wo pe
My interest in this very case, one, the criminal aspect, the suspected suspect. Serious case. Some tasa only D say wona e nipa emoja. Police were there chenafe asem ye hu ne tini hu ne nan. Ho na me interest wo enti no munko fie nkodidi. Abusua aha na bebe makwan. My demo ebesi. Yada mase ene madaji a mase ne we ye hu. Nanso da me ka kire wo se futu a me de ma wo ne se one awade akwantuo no a lifetime journey abrabo danchen a awade is a big institute. Yes, apart from the institute no a akwantuo kese I am funny agro. You don't take the current situations now fancy jina ye madachi o debi dwene kwachiri se woni obi na tia dwene hwe na chi amamre ben na sa krofo no eyisuo na se biribisi a meye dan ni nyina ka ho se me akura so mamamre ya me dada be me se odi ene me ntra me ni ntra na mawu mu ya mana be me furu nwade ana de yentu ya mamre ntwere fi se wiase kwayenim amamre ya amamre ti hunu ba bia wudi hunu de ba bo dache na make a firm and a concrete decision ba ni nyina mu fa dwempa enante medin de Ohemaa Benewaa from Ohemaa Bia meje wo so afei ni ahye na wotwe no ase enu nti kan ye ho na ye moa magana enye yie enche bia ye besori so kra nanso adwatonde no akakaka eze se ye tifri mu na ye kɔ ye damase mo bundles awodo chese ye damase pi ochina officially ye be launch a detailed script a fa insurable do dwumadie no sede numbers a edi be di dwuma no ene echina kora ho bi nso beba onum de omu nsam ade beba misi de kora bia wo de bra wo do reception a wo se pacho me insurable do me de made na eba TV so bede na so abede fans aka wo ba ya kra dwom se wo ba ha na omuhu se wonso waba eye TV so agusua Ohemaa sisa gu yeso na ye mpon na big one waka show so makle sao at anyone kind that we nyan kan mingle na me de me see Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism. And I who is it? When you're fantastic. Say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mouse is in go to my yedding. No bread you must have with shankasanga. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. And let's see you. I'm always what if you want to you're free to come to so I say for semi boom round them see me dear someone. Lawson Locke, Mr. Lawson the layman capsule. More your bem. More and Lawson Law Care Mixture. Lawson delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. A man didn't feel do what they cronkwan and a law care mixture so a pay for a ma woman no for anyone I want in fear do what train song can FD Ashisha sa a jedi and kratoimu adia to muse eye. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life.
with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Medi di prosper, me my papa na medi ayedin. Inti misle Ghana nyina mofa inhlaso na momboae na membenyi nya panyinpa na nyame behyiam Brunya said rubiemo ye mofrey ye wonom den eno nti na me Ohemaa Benewaa me to nsa fra wo sadie ne kura wo eye mu eye anwa eye ntoma eye ntade eye sikade a me fa namba yi mawo na kakra bi ekura wo fi se na me asem me yeti asese nia wode fam no ode fam awurade na nia wode ma no wo hye na nemu nti ye kura wo bi aketo bi ensua namba wo beti media faso ne 0550 068822 0550 068822 edi ebeba no eye insure donations obeti me so de odi enwa fa Western Union announce se MoneyGram e was 0552827834 0552827834 yesre wo ye mofrey wonum dan me ne umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba be fa number we so na obefrey yesi 03220835570 ofrey ne a bia wo bia ye beba be fa de ekuta wo Brenye kame ho na ye nhye mofrey afunumu Medi di prosper, me my papa na medi ayedin. Inti misle Ghana nyina mofa inhlaso na momboae na membenyi nya panyinpa na nyame behyiam Brunya said rubiemo ye mofrey ye wonom den eno nti na me Ohemaa Benewaa me to nsa fra wo sadie ne kura wo eye mu eye anwa eye ntoma eye ntade eye sikade a me fa namba yi mawo na kakra bi ekura wo fi se na me asem me yeti asese nia wode fam no ode fam awurade na nia wode ma no wo hye na nemu nti ye kura wo bi aketo bi ensua namba wo beti media faso ne 0550 068822 0550 068822 edi ebeba no eye insure donations obeti me so de odi enwa fa Western Union announce se MoneyGram e was 0552827834 0552827834 yesre wo ye mofrey wonum dan me ne umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba be fa number we so na obefrey yesi 03220835570 ofrey ne a bia wo bia ye beba be fa de ekuta wo Brenye kame ho na ye nhye mofrey afunumu Medi di prosper, me my papa na medi ayedin. Inti misle Ghana nyina mofa inhlaso na momboae na membenyi nya panyinpa na nyame behyiam Brunya said rubiemo ye mofrey ye wonom den eno nti na me Ohemaa Benewaa me to nsa fra wo sadie ne kura wo eye mu eye anwa eye ntoma eye ntade eye sikade a me fa namba yi mawo na kakra bi ekura wo fi se na me asem me yeti asese nia wode fam no ode fam awurade na nia wode ma no wo hye na nemu nti ye kura wo bi aketo bi ensua namba wo beti media faso ne 0550 068822 0550 068822 edi ebeba no eye insure donations obeti me so de odi enwa fa Western Union announce se MoneyGram e was 0552827834 0552827834 yesre wo ye mofrey wonum dan me ne umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba be fa number we so na obefrey yesi 03220835570 ofrey ne a bia wo bia ye beba be fa de ekuta wo Brenye kame ho na ye nhye mofrey afunumu
Medi di prosper. Me my papa ewu. Na medi ayedin. Inti misle Ghana fo nyina. Mofa inshila so. Na momboae. Na mimbe nyine penyin pa. Na nyame be shiam. Brunya said rubiemo. Ye mofrey. Ye wono mo den. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra said ye ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikadia. Me fa number yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Na me asem me ati asese nia wode fam no. Ode fam awurade. Na nia wode ma no wo hye na na emu nti. Ye kura wo bi aketewa bi ensua. Number wo beti media faso no ye 0550 068822 0550 068822. Edi ebeba no eye insure donations. Obeti me so de odi eno afa Western Union announce say MoneyGram e was 0552827834 0552827834. Yes wo ye mo frey wonu mu dan me ni umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba be fa number we so na obefrey yesi 03220835570 wo frey ne a baby awo bia ye beba be fa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mo frey afunumo the framing master amwa na so from the frahano amwa with mobile service enterprise eduma ye na hana spray car everybody wears spray car inside landing kama o car bi wo hani spray car kama pa ye nya adwuma basa ye adwuma sin adwuma o me master hono mo 7 years. We are me pon me hono. Ye adwuma no wala gisalia ho asaf market. Ona na me ye adwuma no. Nyame adwuma ho de na ye bo ntabo na na ye de adwuma no. Ti nyame adwuma we ase nyeme sesa no. Yeton ebe we ase na no. Na o ti nya machine be friend moving. Ye di bi suba hanti nyame adwuma ya treshim e wapem so ya. Ye adwuma no ha o de cars mako 100 kwa ba. When your baby this, you get kama pa. Me we school no. Na me nya school anka meko. Mas ata me fie e modern. Ti na me na madom so ma me wo fa kopi amona no. Ana o me de beto adwuma mu, am be sua adwuma no. Me sua adwuma no so wie no. Wa nya maburo. O beto afidie ma be bi shop no ye de ma me. Ti adwuma na me kula mu a wasaf market. Ne nya me aduma, e ti ma ba be adwuma kaka se. Me started adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom bismi nya ba bia ko bom pa ye ma me started adwuma no me started adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adom a me sabe bie company we kesese dinya se ahase no ana itime ko yesi machine a edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe pa ne de yen sanko an ne twafela no ba na de nyame adom ye machine edi twafela ye machine edi bulo ayi no nti sisi a no gu 4+1 no na se what ma sound de car nti bibia dry what ma aja ko show vini mo ayi challenges you woman say on say ade bia obehase bia no mfa nezi the premier na KTI nko ana na ovi asa 1999 seconds esubi bi wadu asa na nipa mako bi si bi enti na emani die kese se be se mkwa bruche kwa kokotena okoye adwuma no na committee me beto machine bi but me try me try best 5 times me nya bisa na urade atom paiboa na urade nyanse mu no nim die mu
obi kwa ama me a enye metime nya machine a me yankasa me hu se metime di ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe no akasa no ye machine se wi sin kwamia no the whole machine bi no to ye machine we a quality machine a just all the care we am na usura ya ye kama be you ka be pie no because e flabo che na ye dey I want say adwuma bia when nen so customers ni do oba o se me de me penisi a chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho the first class and the second class into which chire ni mu other ones na aka ne de meka to se ne de mintimi nye enti make sure ma hu se car we pinti se ni bit my de aye enti me work machine no kra na me feel se be hard na mete so aye de am say be adwuma quality na kwa etima ba because your cars in wo pinti a can entman che won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but wo pinti car 1 year pepepe na car na e pasa e fa be boy na car bla for no so na masa ni ma won na ye de etimi ba but dem ka shenya me no so ye dwuma ye na ha no ye dwuma wona de car no kwa ye bitima guarantee ama actually tato so se dwuma ya ma no woni biansi oba time se car no e 2 weeks ya 2 weeks no obeba na are you ready 1 month no obeba na aka na ready obu akwa mtimi ne kan se o ka na 2 weeks e bi kura na bia 1 week na na ye na ma so se bla befa o ka e di no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti ma wo bia ma na ye nye problem ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fe de e bre enye spray ye o ka ebu a ka ebu abeba na o se bia obeje 100 cedis obi so obeje 5 cedis na say 2 cedis aye aye paint no kwa koto de aba be adwuma ma no emwa wo acha 6 months 1 year na e basa ya ha ne ye adwuma ne wi a ye sa polish car no broni kan bi say was wo was car no maka no ye de ye kama na so do kan be ko no na say edin kudin dia ye de papa ovi na de car no ko koshim no ovi be na de car no ko koshim ye friend spring boot be na de car no ko koshim obu ayen se san stro freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia yen san fretas na wo machines no se fin bia metoka no so enti wo be yu car no be pie no na car na ye kama enti na ma ye adwuma no ye sonko wa ha no enti ma nipa no bebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem se me fa ne car won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya wo be ye adwuma no enti no ye de e boy ye kura na ye sprayer no opani se wo ye car wie na se wo hu fort go ho woni ni opon se maji wo adwuma e bia meje wo se 10,000 na mi spray car ni wie na mi yi car ni pie na mi hu fort wo ho a me sa sande car na ye foforo asa mama car wi aye de aba because I say obi a wo ye no kwafo na se woni mo adwuma na ni su bia na se wo ye professor bia no I wo se adwuma na wo ye no e mo obi me kire wo se aha anyi na se ha yisi wo se wo quality wo na nipa ne be fa car na nipa ne ba no na ni jika no ma so makoma eto me yem me so me ni jipa mo se adwuma na ye no etima kakra me di tu ye ma no ene mo fra mo abesu adwuma wo bi no a ekone se omuni abotre ne twen a ye di adwuma so what the gan share ne nsem no hu paint ne ba ko mienu gu a ofiri se wo hu adwuma enti ene ye mekwa kwotena wo vi mu no me prepare makwa kwotena wo vi mu no ato paint bia no de adwuma enti e mo ama nipa bebe we hia mo ka no bo se ka na pempem na hye na tantan eso no kalanko ene nche mu kalanko enye bibia o sikani ble ene de sane mane na eba ye meka se me start adwuma we almost 26 years no nyame ama metima bibia adwuma we ene se na fo se me diskani ble chi a kamiti me bibia adwuma ti me tu nkola ni na afo se wo su adwuma to bo ase su adwuma ne ye su adwuma ne hu ne pon ho ma master ne nhyira bi efiri master ne num ba obi a no wo nhyira na mane kum dia me master nhyira me be pon me ho no me som no na mane nhyira me na mpo start adwuma ne nya me dwuma be dum pempenso a odi madwuma mani su ade hunu pa me pese me hu ense the next year to next 5 years going there e pronko for me bebe wadwuma me ha e me fa training school na ba ha ama amanfo ababisua ensa no dwuma because you registration you the air condition you the fitting shop you the sane mani nyina bebem ama obi bia atuma be adwuma no ama apem so ya ayeso amwa with mobile service enterprise
tumlika na for adwuma bla na de adwuma ba ha wani mu wiase da na nim se be nkunu die ama ye busia no ye adwuma no enkola ye no ye adwuma ho nyina ama ama utumoba ayishira occasion ye apem so fair junction emna na eba udru filling station wona for ni hwedu akokwa an so obedru ho no fair junction wona wo hwedu akoso ba utra insu mo bunsu bu ha obedru na somebody so si ho no ana wo fiteke so na eba obo ye PS na ama utumoba ebeyi company ni di no be bia wo se wo be bia direction de wo be ba number ni 0244 465764 0269 428204. So, Christica Manian, pretty me do rap to say. For me, send Yama in a minute in Sabacandria and then one tap friend. Yeah, Ebusian 4. We didn't an Akuma Pachua 1. They recommended tap send that mama. And that's our father. Also, for baby. Now, Yabasa, our rating so yeah. Our year A1. Into piano road do tap send. That all says it can find tap. You're going to do check a man, son. You're going to do check Gala for say. You are going to near this coffee here. May and friend for the VR, you tap at the move you are. Tap send in this street. The tap with the one. Tap here. And one in a piao. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rental, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy authority. And I say, when you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Lousing the layman capsules. A mouse is in Kotojo my yedding. No bread you must saw with Shankasa. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. Unless you see what if you want take your free to come to I say for semi boom round see dear someone. Memotentia, Lawson Locke, Mr. Lawson the layman capsule. What your bem? Oh, you're not Lawson Law Care Mixture. Lawson delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules. A member didn't feel do what they cronkwan and a law care mixture. So I pay for a ma woman no for anyone I want in fear do what train song count.